may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bagay, agsibugak iti mulak kita. Ay nawaw, agsibug ka kunam katrabiin. Nasken nga agad jasak bagay. Grabe iti panagsibog ko. Tamaki usarak lang iti danom ni Tata Juaning. Anya? Amo mo't abas iti supre iti danom ita. Mabalin mo't akasaritam ni Tata Juaning, taure alas 6 iti agsapang agsibug ka. Ay, saan ang mabalin bagay? Apay kit din asaan? Saan ang mabalin? Tagsibog mo't ni Tata Juaning intun bigat ti agsapa. Ti ibagam kit di, adda sa bali ang makagapo no apay akayat mo arumwar kat amumot arabiin. Anya ka lakit di mo tun bakit? Agsuspitya ka man ako na akon. Awan dahas nga aramidag. Asino mo't ti may nga agsibog iti kasto nga oras. Agsak-sakripisyo aklaan. Takayat kumot nga agprogreso ti biyag tayo. Oho, saan asyak ti ululbudam si ka, Maynard? Talaga da di amanugang yu, tatang? Kontrolom ti boses mo no rin. Makapaasar. Amo na arabi ngam inpilit na pailang ti rimwar. Agsibog ka nung arod. At dalakit di milagro nga aramidin na da di a tao. Yada nakitam. Awan makidi, tatang. Yaw magayam kay. Tapi akas tati pa nagsasaong. Anyat amo tayo ngay. Amang ano ada milagro nga aramidin na. Ngam saan tayo laang amo. Saan man ngamin akong kumpurme ti pampanunutan. Maturog ka kitin. Sa anak nga rod ang makaturog, tatang. Sumuro taksamat kan lakay ko. Bambanugam lang ti bagin. Nukas tamot lang, awan pa nagtalag mo kinilakay mo. Sikalat ako man, tinapanlagsibaw. Anya? Wala, tapnusan ka nga sususpit siya akasta. Naimbaga bigat mo, Maynard, anak ko. Ne, anyat araramidin nyo dito garding ko, nanang. Mapanak ko maiti ayan ni Tatam Juaning. Dumawatak iti reject na. Ay, wala nanang. Nagburas da iti kalman. Si ka ngay, anak ko. Kaanumot nga agburas ka. Inton Lunes pa, nanang. Umayak to mga rod dito'y inton Lunes. Tulungan ka iti trabaho. Una, umay kayo lata, nanang. Saan mo't ngamin amasangunin no rin ti tumulong kanya. Tabisi mo't iti trabaho na. Adda kami matkit di kang tatang mo, anak ko. Agyaman ak, nanang. Sige, umuna ako nga gawid. Da kayo mo't ti makaamu ang makisarita kin Tata Juaning. Agawid ka, adagaos. Nag-overnight tak dito'y garden, ta nagsibugak, nanang. Isumit lagayam akasla na puyat ka. Uwan, nanang. Agawid ako, ta ginanaak mamay. Naladaw ka mat si kano rin. Wan ata na puya takmare. Ay nawaw, anyat nakapuyatam ngay mare. When now? Saan kun nga ibagati ibagak kumakan ka? Bidot ti panpanunutem mare. Napuyat la nagpampanunot. Nagpampanunot iti anya mare. No asino ati babae nilakay ko? Anya? Babae nila kay mo kunam? Wan mare. At dalakit di kabit na dayjay. Isu ari na bii arumwar. Tinadakamat ni tatang kanya, katri na bi amakiusar nila kay mo iti danum na. Imposible ah. Agsuspet sa kaman ngaminan mare. Agar aramid ka laang iti pagsakitan ti ulom. Ay, agtrabaho takit din. Amok, sa anak mo't laang amawatan, mare. Anya? Anya nga oras ang nagawid da di Maynard, tatang. Alas 8 tagsapa, anak ko. Nakapsot ka nung amin ti danom idirabiing. Patpatyan nyo mat. Una, tay sumot lang tinaibaga ni pari Juaning kanyak. No apay adakkel ti panagtalak yu iti day di amanugang yu ah. Gaputa amok ang mapagtalkan ni Maynard. Amoyo, tatang. No ti tao kat adadakas nga aramid na.
Nalaing nga agilimad dagita. Nalaing da nga agpamarang tapno laang saan tayo amaduktalan ti kalukwanda. No ka na yung agsuspitsa ka. Awan na, daytan to, ti pagapaan yung agasawa. Mumbat agarden, ti pagdrab-trabahuan nila kay mo. Masapul nga agsibog, talusan, matay timula na. An-anwam ti ulas kan bagas si ka, Maynard. Maturog ak pa lang iti kalapaw ko, bakit? Ay nawaw, apay amaturog ka ijay kat adamat ti balay apagawidam. Nanginati natang ita, bakit? Agraira man rin nagitag tatakaw. Agtatakaw mo't nga ibagbagam. Di mo nakita, tipos ni Baron, nakalugaran tayo aya. Ijay ka nga rudan nga agnaad. Saan kan nga agawid dito'y balay? Italaang bakit? Narigat no burasan dati bunga tinatang amulak. Amangan no awanan mailako. Dayta ti paglaingam. Anyat ko nang? Maturog ka ijay ano kayat mo? Awanan bibiyang ko. Di uray pa'y ijayan ti balay mo. Na, agungungot kan samot, bakit? Ay saan? Kas makitam kat naragsaka. Kunaklaki, day no naturog kan no rin nanakaw. Kasano kumakat sa anak mo't ama katurog tatang? No, kumkumpurmi man siguro ti pampanunutan, may suakasta. Amang ano at damatan milagrong aramiden ni Maynard ijay. Imbaga na mitkin kabantayan na nagiti mulan, ha? Kasano no adda ti babae amakmapan ijay tatang? Yan ti kasta ka panunutan, manakaw. Suspit tiyala ka na yun ay. Anya nga ta, no sumuro takkan kwa na tatang. Sumurot ka kitrabieng. Delikado ti rumrumwar iti kastoy nga orasan niya. Di yung mapanunot, ti mapampanunot ko tatang. Naapo aya. Isu siguro asa anak ang makaturog, ta da milagrong aramiden ni Maynard ijay. Talaga ka di nga awan pa nagtarik mo iti asawang. Nitatangay nanang. Di magas iti ayan ti kumpari na. Dito'y ka naturog, idirabi eh. O nanang, Apay, nagapa kayo kan bakit mau? saan matkid di? Dituyak la naturog, tapno mabantayak ti mulak. Agraira man ngamin dagitag tatakaw nanang. Agmay-may sa ka lang? At daman ni tatawaning di takalapaw na nanang. Nasaya at ano adda ita tapno adda kaduam. O nanang, saan kaya matanagan? Tada ni tatawaning akadwak ditoy. Aywan gayam, bangus ti ginatang ko apangaldawan tayaw. Sige lang nanang, tinapatag kat ada sabaw na. Mapanak iti ayan ni Maynard tatang. Daw, awan trabaho mitaya. Day off ko ita. Anya. Inakaw tadok talak no anya ti palimot ti asawak. Sus, nagloko kan. Awan mo't amo kadakas ngay narabid ni Maynard. Tapno agsuspitsa ka akasta. Anyat kayat yo ang mapasamak aya tatang. Urayak ki din nga dadakas nga aramiden na. Kaasi ti asawa mitikas na nga arabid mo, nakaw. Managsuspitsa ka launay bait. Siyak ti anak yo, iso asyak kumatikas yan nyo tatang. Saan kat aday di a Maynard? Ay, jak amo keng ka, no rin. Nay, ata ka magayam no rin, bakit? Unak malagit din, kasino ti bisita. Sika magayam. Ipagarup mo asyak ti babaim anya. Ay nawaw, anyat kahit mo asawon, bakit? Anya ti kayat asawan daytoy ah. Chinelas ni nanang dayta. Imbati na tapno adda ka no usarin na no umay ditoy. Chinilas ni nanang. Chinilas lakit diti kabit mo daytoy. Nay kan, bakit? Agpudno ka kanya kuno. Anya ko mat ipudnukin ka. Kat pudno mo ti ibagbarak, bakit? Chinilas ni nanang dayta. Bidot ti pampanunutam. Saan asyak ti ulul budam kunak tumat? Puurak daytoy at chinilas nay. Iti anya aga po apuram kat chinilas nga rod ni nanang dayta. Uray anya pa'y ti ibagbagam. Sa anak ang mamati kang ka. No saan ka mamati? Ataking ka dayta? Basta siya. Awan dagas nga aramidag. Makaumamot ta ka na yun apagsuspitsaan yung tao. Ayan tilay teriyo tatang. Anong tilaytay? Puurak daytoy at chinilas. Ay nawa, nangalamit ti dayta chinilas aya. Iti kalapaw tinalaing amanugang iyo tatang. Anya. Chinilas lakit ti daytoy ti babae na. Ibagbaga na lang at chinilas ni nanang. Tapno saan ko apagpanunutan iti dakes. Ay, agtanang ka man anak ko. Irwaryo man kit diti later dita. Agimbestiga ka pa'y kasano langin no pud na chinilas ni katugangam dayta.
Nakababain mo't ano po uram? Naimbag nga agsapam, mare no rin. Hay, awan na imbag iti agsapak ita, Mare. Ay nawaw, apay ka di mare. Among ka de, no asino ti akin kukwa iti deto at chinilas, Mare. Ni, nangalaan mo't iti day ta chinelas mare. Iti kalapaw tinalaing nga asawa. I-surprise visit ko kuma. Ngam chinilas mo ti babae ti nakita. Kasla nakitak nga insuot ni Nana Amelia day ta idi na minsan, mare. Kasla sa anak na mamati at chinilas ti katugangak da ito'y, Mare. Unay kalaki di matan, mare. Hay, talaga apurak da ito'y, Mare. Kasano nga no chinelas nga agpaiso ni Nana Amelia day ta, mare. Di pa'y nakababain iti katugangam no puuram. Nanang, kasarita yung manda asawa. Apay ni bakit mo, anak ko? Pagsususpitsahan nakman ngaminan. Anya? Nakita na lang ti chinelas yung iti kalapaw ko. Panunutan naman na chinelas ka no ti kabit ko. Ne, chinilas kumot nga agpaiso day jay nako. Naitangarot ti saan na amawa nga tananang. Urag palawagak ken kwa na. Kat awan mo denggan na. Ay, day takit din. No amukla ang akastoy ti mapasamak. Inyawid kulat ta kuman day jay at chinilas. Awan ba sulyo nanang? Talaga laang ngamin ama nagsuspitsa ti asawa. Lumabasak, Ivon nako. Ni, sa dino ti papanan nyo, nana? Iti ayan ti manugang ko. Agsarita kami man iti nalapat. May papan ka di iti chinelas yun, nana? Nay, kasano ana amuam ti may papan iti day taabanag nakaw. Imay ni Marino rin dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Kat sinaludsod na no amok ti akin kukwa iti day at chinelas. Imbagak anakitak nga insuot yu idi na minsan. Ngam di na matpat yan, nana. No amok la kumaakas to iti mapasamak. Ipalawag yu latan anasaya at kankwana, nana. Wan no maawatan na pa'y. Managsuspet samot nga minday agayim ko, nana. Wan nga rod na kong. Isukit din ti pagparparikutan ni Menard nga anak ko. Barang malawlawagan ti panunot na no kasarita yun, nana. Awan nino rin dito'y balay, abalayan. Kunak no awan trabaho na ita abalayan. Awan, ngamad na kanugatangan na sentro. Ay, rong timingak mo't gayam. Anusam nga urayan, abalayan. Amagan no paawi dun dayjay. Wunan adaak mo't dito eh. Dayjay mo't ngamin ababae. Malagsuspitsa launay. Wun nga rod abalayan. Agparikot mo't ti anak ko. Tapagapaan da mo't ti chinilas ko. Basol mo't ngamin nino rin, abalayan. Ay, agkapita kita. Dapay mo't kapiti termouts. Sige laeng abalayan. Panawan kalabi ay tamangiruwarak iti ikapita. Anyat masapol yun, nanang. Kaya't ka makasarita, anak ko. Kinapudno na, chinilas ko tinakitam iti kalapaw ni Menard. Ha? Imbatik ijay, taamok nga agsubli kami manen no adda maaramid ijay. Ay, kwa, nanang. Pangaasim, tadi mo pagpanunutan iti dakas ti asawam. Si kalaeng ti babae iti biyag ni Menard, anak ko. Kasano mo ngamin, nanang? Awan dakas ngar aramiden ti anak ko. No adaman, siyak mismo timang sermon kan kwa na. Ay, agyaman akno kasta, nanang. I-relax mo ti panunot mo, anak ko. Madimot laeng ti epekto na no kanayon ang negatibo ti adda iti panunot tayo. Kumusta tirikdam? Ay, nakababain, tatang. Ay talaga nakababa, tinarabid mo, anak ko. Ganda ni puurang ti chinilas ti katugangam. Naimbaglaangan ata saan ko apinuuran, tatang. Kung nagtumag-amingking ka. Ay, inton sumaruno. Amuk pa'y tipudno, tatang. Kendo mabaleng, kat kontrolem mo't ngamin ti bagim, anak ko. Wan, tatang. Aramidak ti imbagayo. San kumaday ta agsususpitsa ti paglengam? Saanan, tatang? Kasarita mo't nga rod nila kay Mau. Agkid daw kay ti pambakawan ken kuana. Intimplaan ka iti kape, Menard lakay. Agyaman ak bagay. Pasensyakan lakay. Pasensyakan no nagbalinak ama nagsuspitsa nga asawa. Si kanto magamin. Tila pag imimunam mo.
Mabutengak laang matlakay. Mabutengak no isukatnak iti sabali. Apay ko mga ramidag ti kastangay. Ay ayatin kalaunay no rin. Tijak laeng kayat, ket kanayon kang agsuspitya. Saanen a maulit lakay? Rumbang laeng. Tawan mo dakas nga aramidag, bakit? Napakawanak ka din lakay? Saan na kun akagura? Saanin? Basta di mo matin ulitin ti kasingin aramid mo Ta nakababayin ti kasjay bakit? Ang mga noan niya pa iti panunutan dagiti tattao. Ang mga no panunutan da nga dadakis nga aramid ko, uray awan mo't. Agbalbaliwa kun lakay. Saanen a maulit ti kasjay? Promise! Bakit? Agsibugak manin ita arabe. Agan anad ka lakay. Itugot mo payla ang titirmos tapno ada ti kapyam ijay. At dituyan Numalpas ka nga agsibog, agawid ka matla ang adagos Un bakit? Sige, inakon. Lukas ta kumakanayaw, di nasaya at kumaanak kaw. Kunaklakit din no naturog kayong tatang. Mapanak la umisbo, anak kaw. Maturog ka matay, tadapay trabaho minton bigat. Mading, tagpuy puyat. Ay, nawaw! Di suspetsa kat pagtaudan ti saan a pakikinnaawatan. Isu ano awan mat pamanaknak mo, di ka mangisawang iti dakes. Ta ang mga nuday ta ti pagrugyan ti apa iti unag ti pagtaengan. No adda pa nagtalak iti tunggal maysa, adda mattal na ti panunot. Kang runaan iti amin, naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pudno ka day, tibag mangag ko asayang gusang anak kaw. Anya asayang gusang nanang? Sugalan ka no magayam tinigusyo da na umi akalugaran tayaw. Ay nawaw, sugalan? Asino mo tinakangaganyo iti day tananang? Isu nga raw ti agdinamag dito'y lugar tayaw. Restaurant ka no day jay nanang, da kayukit dimot. Saan ka pa'y asigurado iti ibagbagam mo? Sikat ti kapitana dito'y lugar tayaw. Isu arumbang laeng nga. Ay nananang, restaurant nga ro day jay. Anya kayo laki din aya. Dagiti kalugaran tayo amismaw ti mangibagbaga sugalan dayjay. Restaurant dayjay kunak lang nga rodon. Ipilit yu pa'y laeng mat asugalan. Una yun aya, di kay makaaw-awat mat nanang. Naa, apay ang makaungat ka ngay. Agsal salud-sudak laeng mat. Kasano kat dagulit kayo mat. At dala nang agyo, patsyon yu mat ladagosan. Nananay, aglibas ka manon si Ka Roger. Ada kayo kayon dita, nanang. Anyat aramidan nyo dita. Di mo makita aya. Ay kwa, nanang. Sa dino ti papanam Ite gayem ko, nanang. Da kayo ugit dimat. Sa dino manan ti papanan nyo itigayim mo. Di ka mo't matatao dito'y balay. Awan mo't lang aramidak dito. Di ka kidi manggad mo. Adda nga rod na patig apag namin, nanang. Ay nawaw na patig ko nam ngam di mo ngarud maibaga no sa dino. Basta da. Saan mo ta masapul ang maamuan nyo? Inton kwan, agsapan tumanan ti panagawid mo. Di bali ata sa anak mo tin nga ubing. Kabailak ti bagik, nanang. Orayan niya pa nga oras nga gawidak. Agpudno ka man kanyak si Ka Roger. Iti sugalan ni Naomi manan ti papananyaw, anya. Nagadulagi da sa ludsod yun na ya. Sige, nagrubuat ako.
Hello, Kapitana. Sa dino ti ayan mo itanaw, me. Adaak dito'y balay. Apay ka, day. Masapol nga agsagana kayo. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawan? Agsagana kayo, taag dinamag dito'y lugar tayo asugalan ti negosyo yu. Anya? Nasken nga agsagana kayo. Tamangan no adda ag surprise visit. Anya ti ibagbaga dagiti tattao aya. Agsalsaludsod da nga rut kanya. Ngem di ka madanagan, ta restaurant timbaga kadakwada. Uray ni nanang, dagulitan nakmuteng. Okay. Di ka madanagan. Everything is under control. Sige, aramidin nyo mat nga rut ti kabaalan nyo Tanumadoktalan dati pudno, nalpas tayon. Wan, kas na ko nakitayan, everything is under control. Aramiden mi ti kabaalan may. Aramiden nyo mati pagrebangan nyo, iti kasta awan ti rumso aparikaut. Nanang, pautangan nakman. Na, pangalaak kumangay iti ipautang ko kun ka. Alakit din nanang. Amok nga da iduldulin nyo akwarta dita. An-anom nga minti kwartaya. Naabak nga rut idirabi kasapulang man ti pagpuunan. No kasta, nakisugal ka manen iti ayan danaw me. Ha? Di kaglibak, taamok asaan apudno apanganan dayjay. Ni nanang mit. Ayawan mo nanak ko, na ulaw kamuten iti sugal. Dadaulam kit din tibiyag mo, gapulaeng iti dayta sugal. Pautangan nakit din nanang. Sayang ti oras Anyat amo tayo. Amangan no ita arabi imot ti panagsurtek. No mapasamak na ita. Awan sa bali ama iranod no dita kayo mutlaang. Kasano no maabak ka, di sayang manen ti kwarta. Amo ka din ni Kapitana ti may papan iti sugalan danaw me, maray. Pudno nga raw ti agwarwaras adamag, Mari Ismay. Talaga asugalan dayjay? Wun maray, isumot ti papapanan ni Roger nga anak ko. Ay nawaw, sugalan mo lagayam. Ulbud dayjay a babae. Nupod no a restaurant dayjay. Apay nga rod nga ado ti mangibagbaga asugalan kanaw. Wan nga raw, sa anak pa'y ngamin anap na pan ijay ka. Uray siyak mo't mare. Dakkel siguro at ibingay dagiti opisyal dito'y lugar tayo iso akasta. Maiparit ka no ti sugal. Ngam addalat tamot ka di dagiti gambling dens ama kuna. Kasaritak tumanan ti anak ko, Maray. Wun mare, ibagam ama pandangamin kitaan tapno ang mudamot. Tapno aksyonan damlaeng Wan Maray, kasta ti aramida. Kunak tumat. Agswerte akita arabi. Agawid kan? Ha? Aywan tata. Agawid akon. Ay, mabit man lang, Roger. Apay ka diya. Ti balatok ngay. Ha? Dakkel ti pangabak mo itay kay. Mangibingay kamit Di mo bukudan ti grasya. Saan mabalin, di kasta ka panunuta man niya. Ibot kamit gayam no kasta. Apay nga ibagam nga imutak. No si kamot ti mga bakit sa anak mo ta dumaw-dawat kang ka. Uray piso. Ah! Apay ka. Apay adumanog ka Day ti mo ti para ka. Nya, lumaban ka. Uy, gano'n ko. Naturad ka. Saan na yan? Sige, lumaban ka! Wun, umayan. Asino ti mawag? Dagiti tanod kan kagawad nanang. Ay nawaw, anyat na pasamak aya. Nagaapada ka no iti ayan danaw mi. Asino ti nagaapa? Da Roger ka no. Mapanak man tamapan ko idakitaan. Kabaalam nga raw ti aganawa. Basta mapanak nanang. Saan mo't amabalin abaybay ak dagiti tanod kan kagawad ko. No daduma kat saan nga agbutang dagiti kalugaran tayo kadakwada. Agan-anad ka nga ro di jay. Wen nanang, amok daytan. Saan amasapul apalagi panak ta amok dar aramida. Mangibabayin kalaunay si ka Roger. Iti anya aga po adanugam ni tatam imong. Ay nawo, isumat tinagirugi nanang. Isutim mo na. Bimalas ak lang mo. Panagkunam ka day kat nasaya at tikas jay nga inarabid mo. Ni nanang mo. Self-defense lang tinaramid ko niya. Day tasugal ti pag-aapaan niya. Ha, naimbag kumamat no bumaknang kayo. Saan mo't nga rog? Nangabak itirabiin nanang. Manungay, 5,000 only. 5,000 lang. No panunutem ang nasayaat. Kat dakdakkel pa'y tinaabakkan ka.
Ngam ti inabak mo idirabi eh. Lugi ka latamo. Tinapatargat na padasak mo tinangabak, nanang. Ay, jak amukan ka, Roger. Naimbag abigat mo, Mare. Nay, si kamot gayam imong. Sumrag ka ah. Agyaman ak, Mare. Ada ni Roger. Nakaturog pa'y laeng. Adda masapol mo kan kwa na. Kaya't kulaing tagkid daw iti pamakawan ken kwa na, Mare. Basol ko nga men, no apay anagapa kami iti dayjay arabieng. Day taas sugal ti pakadadaulan ti biyagyo kunak tumag. Huwin garag. Namin ano adaras matan anaabakak ijay. Aywan gayam, pinitsuran nyo kuma at isugalan ni Naomi. Anya? Ibagbagada ngamin a restaurant kano day chay. Palusod na lahing dayjay kapsat. Sa na restaurant dayjay. Sugalan ka day. No may papanmot iti ebidensya. Awan, ti video no litrato. Tabawal ti agsilpon na da kami ijay. Anya? Amok ata ijay matayuyang ko. Amaw nagiti masiknan ti may papan iti dayjay sugalan kapsat. Agin di mo dalang. Dakil siguro ti kickback amal alad ah. Kunak tumag. Mala, mabitla ang tariingak ni Roger. Tapno makapagsarita kayo adwa. Kanyat masapul yo. Kaya't kulaing ti personal nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Pasensya kan iti naaramid ko. Bidot ko dayjay baraw. Awanin day kanyak. Pudno ka day. Napakawan na kon baraw. Wen, napakawan gan, tata. Ay, agyaman aklaulay no kasta. Kumusta si sugalan ni Naomi? Diyan man namaw. Ang mga nagmulta dagi jay. Babati ka. Uray illegal. No adda dagiti masiknan amang protekta kadakwada. Talaga anarigat akalabanan. Nakaawag ka, mat. Makaparurod dagiti nagsusugal idi na minsan arabi eh. Apay ka, day. Una, ta viral matan ti negosyong gapu kadakwada. Anya? Nagado ti kumontra kada tayo. Ado dagiti content creators amang ipupos asugalan dayjay. Ay, una yan. Apay ang makibiyang matdagita? Sigurado nga adda agimbistiga. Isungag sagana tayo. Wan, adamat kit di props mi ditoy. Nasaya at mat nga rod no kas na. Saan amabalin ama amuan da asugalan dayta? Ta sigurado ama ibabain ti barangay tayo. Wan, di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos ang mapasamak dayta. Anya ti pudno ang napasamak, imong. Nadamak ko ang nagaapa kayo idi napalabas nga aldaw. Gapu iti sugal kabsat. No kasta, pudno tinadamag kaw. Sugalan dayjay. When may Kunak tumay. saan may tapod no restaurant when no snack house dayjay kapsat. Rason dala ang dayjay. Amaw lagi ti masiknan. Ngamjak amaw no nyat aramidin ta. Una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Pasaritam ti anak mo kapsat. Iso ti kapitana dito lugar tayo. Addaam muna dayjay. Agul-ulibag lang. Tunggal sa ludsudak kat restaurant kuna na nga main. Agin di mo, may tamay sa. Da siguro bingay da. Iso nagbalinda a bulsek. Amaw, anak kaw. Saan ang maiparbang nga agbalin ka abulsak iti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Ay nawaw, apay ka di ayananang. Ipilit yu a restaurant ti negosyo ni Naumay, ngam saan magayam apudnaw. Asino tinangibaga kada kayo, nanang? Asino kumapay, dagiti kalugaran tayo nga agsugsugal ijay ah. Anya? Apay, ada ka diit itadda abingay maw, iso akas taunay ti panangisakit maw, nga uray no illegal mo ti aramiden da. Ay awan ah. No kasta nga raw, aramidam ti maiparbang. Di mo kanunungan ti dakas nga aramid da. Di yung ibaga a restaurant ti negosyo da. No ti pudno kat sugalan magayam. Kilo ti kasta nga aramay ti may nga opisyal anak kaw. Nagadulakit din nga ibagbagayo, nanang. Agawa ang ti sumurek, ta mga no aday makakita kang kakapitana. Napatagti bagakin ka, Naomi. Anya day ta aya? Adda agimbestiga si kang. Amo kun ti maipapan iti day ta abanag. Kasano nga rodon dayta? Saan ang mabalin ang mairama na? Di ka madanagan, tagimatang kami iti props.
Props. Wan, sakbay nga daw may aginspeksyon, mairwar dagijay, iti kasta kat panunutan dagiti tao a restaurant dayjay. Nakasaritam ka di dagiti masaknan? Dagiti ag-inspection? Nalpasan Ada ti amok nga agtrabaho iji munisipyo. Isu nga awan nga ruti pagdanagam. Awan pagdanagan tayo, tanalakalaang amalusutan dayta, no adda kwarta. Asino dagijay limabas? Dagitag inspeksyon iti anda na uminanang. Nasaya at mat no adda mapan mangkita iti sugalanda. Illegal mo tikas jeng aramidon da. Ngam sigurado naka-set up dagijay nanang. Ne, anyat kayat mo asawan. Nubak nang ka. No adda kwartam. Mabayadan tilintag nanang. Anya. Amukon, no anya ti resulta dayta nga inspeksyon. Ado dagiti content creators amang panagnak asugalan dayjay. Aduda. Ngam kasano amatiliw dagiti illegal ti aramid na. No adda tinangato at tawa mang protektar kadakwada. Ay, sapay la kumata saan ang mapasamak ti mapampanunot mo, anak ko. Sapay la kumata rumwar ti pudno. Nakitak ti report dagiti pulis. Kat apay akas jay, kapitana. Ay, kwa. Ay na kapitana. Amok no anya ti pudno tay jay ti ayuyang ko. Nuan niya ti in-report dagiti masaknan. Iso day jayon. Amo yung mit asugalan day jay. Apay adiyo aksyonan. Anya ngay ti maaramid ko dita. Bayan tayo dagiti masaknan ang mga ramid iti trabaho da. Narigat ngagpaiso tagtalik kada kayong opisyal. Amok nga amom asugalan day jay. Agul ulimag kayo laing ngamin. Manaw timbayad na kada kayo aya kapitana. Ay nasaan asyak ti pagsasawam? Tasyaklat ta ti kapitana ditoy. Wen, si kamit ngamin. Makapakatawalaan. Tanagbaling kayo matabulsikan. Roger, nakitam ti report dagiti nagimbestiga. Nabasa kong data. Restaurant ka no, mat. Makapakatawa ba't? Luklukun da tayo. Kat amu tayo tipod na. Nakunampay data. May samot da kita masaknan. Isu damit laing ti numero 1 amang lablabsing itilintag. Nakunampay. Ado, kadag iti kalugaran tayo, ti makamoy, ti pudno. Uy nga raw. At dapat na naipos a video kin litrato. Madlaw asugalan day day. Ngimno ape akas day karo ti resulta ti inspeksyon da. Dakil siguro, ti bayad da. Nagadumatan ti ipupos dagitoy a content creators kuno. Apay ka, day. Kunaklakit din no nalpasan ti issue iti dayta sugalan. Anyat ko nam. Ah, ay iko na nang restaurant ko na kuma. Di ka naglibak, tanangag ka. Amok nga amom ti agpaysaw. Ngam apay nga agul ulimag ka. Saan mo't ananang? Da kayukit di mo't. Amaw dagiti tattao ti pudno, anak ko. Saan nyo ang mailibak dayta? Tadagiti nakisugsugal amismo ti mangibagbaga asugalan dayjay. Ay, adda ka da kayo day tananang. Awanan, katkatawaan da kayo dagiti kalugaran tayaw. Ayawan bibiyang ko. Ali agbalin kamit abulsak. Day tanto ti pakadadaulam dito'y lugar tayaw kunak tumay. Adda di tananang. Anya ngay ti maaramida. Saan pa'y anala daw ti amen? Aramidem ti maiparbeng anak ko. Saan kumaada kayo nga opisyal ti numero 1 amang labsing itilintag. Takasano nga agtalak dagiti kalugaran tayo no kasta ti aramid yaw. Ha? Saan abulsak dagita at tao anak ko. Adamot ti matakan lapayag da. Ammo da ti mapaspasamak iti aglawlaw da. Saan nyo ida kontrolado? Isu apa nga asem ta ilintag mo ti kamaling aramid mo. Ikam iti leksyon da di anaw may. Ay, nawaw! Daytoy kat may samanen a palagip kada tayo. Apilyan tayo kumati agaramid iti nasayaat. Kang runaan iti amin, surutan tayo tinalintag adalan. Aramidan tayo dagiti bambanag a makaayayo iti imatang ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasapa ka mo, Lyra anak ka. Ninaana nga talaga. Ammo yung mat-a-wedding coordinator ti anak yo. Ada kasaritak a kliyente ita nanang. Ay nawaw, pudnaw anak ka. Wen nanang, madlaw abak nang dagi jaykot. Ikot na saya at tapno dakdakkel mo tiganan siya manak ko. Naku nayo pa'y nanang. No ti package nga agbalor iti milyon ti alaanda. Di nasaya at manan nanang. Lalaingom timang sales to kadakwada tapno sigurado. Wen nanang, aramidak ti insuro yu kanyak ide. Siguradwak nga adda ti pirmaan da a kontrata sakbay nga agsisina kami. Talaga nalaing ka anak ko. Kasta ati agnegosyo. Siyempre saan ko nga ipalubos a malugi ak anya? Aping itala nga imay ka dito'y balay si ka JR. Di magasak pa yung amin iti pwesto ni Nanang. Itay pa'y nag-text ti wedding coordinator kanya. Anya timbaga nakin ka. Adda ka numatan iti meeting place ang nagsasaritaan tayo. Alas 10 mo't titulagan tayo Wen, ngam na sa paunay mat anapan. Di na siguro kahit ti maladaw Anusan na ate aguray. Tawan pa'y mo't ti alas 10. Aywan gayam. Insaganam ti listahan dagiti kasapulan ta para iti umada ni akasarta. Nalpasan, adda dito'y bag ko. Sige, agrobatan. Final ka di dayto yan? Wen, madam. Dayta a package ti kayat mi. Si kangay mo't Sir JR, anya ti maibagam. Ang mga no adati saan ana ilista ni madam, wano adati suggestion mo, kasjay. No siya, mabalinan day ta. Kaano ang makumpleto dagiti kasapulan mi ngay? Maki-coordinate kami pa iti akin kukwa iti venue anapilio. Ipa-reserve mi tapno awan ti agbalin aparikot. Ipa-reserve ti buo avenue Tapno nawaya. Wen sir, kasta talaga ti aramiden mi, tabuumot avenue ti bayadan nyo. Okay, nasayaat mo't nga ron no kasta. Espesyal nga daw mi day ta. Iso ati kayat mi, kat agbalin kumamad nga espesyal ti amin. Di kay madanagan sir, madam. Aramiden mi ti kabaalan mi, tapno matungpal ti kalaysa nga arapa-apyo. Agyaman kami unay, madam. Aywan gayam, naskan nga adda ti down payment yo. Uray 150,000 pay laang. Bayada kon ti 150,000 a down payment mi. Tinabate, bayadan mintukin ka. Okay, sir. Agpirma kay nga rudan iti kontrata tayo, tapno malpasan. Kumusta ngay anak ko? Nasaya at mo, tatang. Kumusta ti kliyente akin nasaritam? Nasaya at mo't lang. Nakapirmadan iti kontrata may. Milyon ti budget da, tatang. Ay nawaw, nagdakkelan. Madlaw mo ngamin nga adda kwartada, tatang. Naimbag man tata kayo tinapili da coordinator. Wen ata kompleto ti serbisyo mi, tatang. Saan kami lang a wedding coordinator. Da kami matla ang ti planner kan designer. All-in package, tatang. Agraman makan. Sa bagay, may mayat nga agpaisaw, no may sa tao laeng ti kasarsarita. Kan at least, makatipid da. Taada discount nga ipaay mi, tatang. Nasaya day ta anak ko. Dakkel ti budget da. Isu nga itidyumot nga rod ti the best a serbisyo yaw. Iti kasta, awan maibagada, anak ko. Ag-set up kami ita, nanang. Tumulo nga kanak ka. Saanan, nanang? Kabailan mi dayto yun. Adamat ti susweldoak nga empleyado? Isupay mo ti maitulong ko Ay nawaw. Saan ko naklangarudan, nanang?
Agina na kayo kide, ta mga nukumaro man ti an-anayan nyo no mabannog kayo. Mala, addaken ka day ta anak ko. Rabinton ang makaawidak no kwa. Ado tinaskan nga aramiden me, tabong ka ti disenyo akayat ti kliyente. Sige laeng anak ko. Amok day ta, tanagdalanak mo ti kasta. Agrubwata nga ro dan, mangan kayon tumatan dita. Wen, orayok la ang makariing ni tatang mo. Numabisin kayo, umuna kayon amangan. Saan ang masapol nga orayan nyo ni tatang? Ta sigurado ang maaldawan mananday jay. Nagbuybuya nga min iti TV idi rabi ikat. Nakasaritam ka din ni Madam Lyra, Scarlett. Wen, imawag kanyak itay. Kumusta ti venue ti kasarta? Naisagana da ka din? Madama ka numot. Mabalinta nga ta ti mapanijay. No siya, adda sa baling aramidak ita. Sika ano nawaya ka, o di mapan ka. Nung saan ka mapan? Sa anak mo tin amapan. Kunak man no kayat mo ang makita ti venue ti kasartan. Uy, nga magidan talangan inton malam. Okay, adakan ka day ta. Mapanak pa nga rin iti ente kapsat ko. Ado tinaskan ang maarami di jay kayo. Isupay mo ti maitulong ko kinkwana. Okay, awan parikot dita. Dagasan nak to inton malam. Uray alas 4 ang mapanta. Itikas na saan ta marabyan unay. Apay nga kastoy ti venue. Wan nga rod, nagsipngat sika. Saan mo ta kastoy idi may ta idi damo ang nakita ta kayo? Wan nga rod, anya tinapasamak. Agraman ti gown mo. At dadadail na. Saan nakasta ti disenyo a pinili ta? Ay, makapadismaya nga rod. Uray timakan kat expectation versus reality mo. Un nga ron. Saan damot nga inaramid ti adda iti kontrata tayo? Diyak man amukin ni Madam Lyra. Ay, nakababain ka dagiti bisita. Naku nampay. Dakkel ti gastos ta. Sa ita, kastoy ti serbisyo nga ipayda. Saan a worth it ti gastos? Saanin ang makita ti rupa dagiti bisita? Nagsipngat. Anya mo din ti kastoy ana pasamak. Kasaritam to ni Madam Lyra. Ngam kalpasan laangan ti programa. Taamangan no agungot kit din o reklamo ta. Nakababain. Wala kay. Kasta nga rin ti aramida. Saan mat lang ang akastoy a serbisyo ti ex-expectar? Ta saan mat akastoy a serbisyo ti binayadan ta? Anyat ibagam, Kinapudno na, saan kami a-satisfied iti serbisyo nyo? ay nawaw. Anyat kayat yu asawon? Ado ti saan anasurot iti kontrata, madam? Kas kumaitian niya. Kas kuma iti lighting ti venue. Nagsipngat, madam. Anya anasipngot mat nga ibagbagam. Kasta ti pinili yu saan aya? Kasta ti disenyo akayat mi. Ngum saan kuma akasta ti lighting na Nagarti ka muton. Kurang ti lighting yu. Kitain nyo man? Nagsipngat, madam. Basulyo apay nga itala nga agreklamo kayo no kaano analpas ti kasaryo. Ni, apay abasol mi, kat da kayo ti saan anangaramid iti pagrebangan nyo. Nakitam ka di ti gawn ko. Saan akas jay ti disenyo a pinilik. Agraman ti makan, saan akas jay ti adda iti kontrata a pinirmaan mi. Pangaasiman, Scarlett, di mo pagsakitan ti ulok. Nalpas lang nga rudan ti kasar mo. Nagadupay lang aririmot. Anya mo dagito yun a kliyente. Di da makauawat mo't. Asino timawag aya? Dayjay nga Scarlett Ay nawaw, apay kano? Nagado ti riri na nanang. Nasipngot kano ti venue. Saan na nagustuhan ti gown na. Kan makan ana iserve kadagi ti bisita. Mayat mo ti disenyo ti stage Won, bunggamot. Ngamjak amo no apay ang nagadupay lang ti riri da. Ay unay mo ti kasta a kliyente. Won nga rod nanang. Makapaasar. Nakita ti insend mo a picture ti stage. Kamaya mo. Bungga, anak ko. Isend mo man kit di ti kopya kanya. Isend ko iti messenger yun nanang. Won, isend mo taag posak man iti Facebook. Marmarwam dagiti nariri at tao. Apay akas jay ti ipupos mo, Miriam, bakit? Apay kaday lakay. Apay nga impos mo pa ang iti Facebook ti may papan iti reklamo ti kliyente ni Lyra nga anak ta. Una, tapno makita dagiti tattao ti chip nga ibagbagan Eh dawo,
Imbes ang pagsasaritaan nyo, saan ta ipos mo matan iti Facebook? Tulungak ti anak talakay. Oh, kita ang ti picture ti venue nga insid na. Bunggamot, oh. Di ka kuman makibiyang bakit? Bayam anilay nga anak ta timang sulbar iti parikot na. Ay saan na mabalin lakay? Diyak kayat nga idadanas dati anak ta. Apay gamin ang makibiyang ka. Kat saan mo mat anak kita ti venue? Ta saan ka mat anapan iday? Kasanon, nupudno gayam ti reklamo ti kliyente ti anak ta. Ang mga nupudno anasibngat mat. Nag-post pa ila ang ngamin iti Facebook. Asino? Scarlett, bakit? Asino kumapay? Ti ina ti wedding coordinator ta. Kita mo niya timpos na. Aday taning. Ipanakal na pa ila ang abongga kano ti disenyo ti venue. Ay, wen. Stage la ang mat data impos na. Manakibiyang mo't dayto ya. Saan na nakita iti personal ti venue? Ngam no agsasao, ay naapo, kaslam muna amin. Ag-comment kay tipos na bakit? I-comment mo dagiti ladawan tayo. Tapno makita na. Sigurado nga i-delete na matla ang lakay. Kasano nga rodaytan? Imbes asulbaran dati parikot. Saan ta naturad da pailaan nga agpost iti Facebook? Ikaman dagitang agina iti pagnakmanda. Narigat lang nga rod ang makontak ti anak na. Kastapay lang taramidan na. Aywan, pagsasawak daytoy abakat. Urayak laang awagan na. Talaga ang makangag daytoy kanya. Naibusan ti pasensya kadakwada nga agina. Nasaya at magtasinong batam ti awag ko. Panagkunayo ka di kat nasaya at ti kasday nga inaramid yung madam? Ay nawaw, apay nga men anakar-arte ka. Bonggamot ti disenyo ah. Awan kayo iti mismo nga aldaw ti kalesa. Saan nyo nakita no anya tinapasamak iti dayding aldaw? Diyak ka mo no anya ti idandanon ti anak yo kada kayo. Ngam ti pudno, kat ado ti saan anasurot iti kontrata a pinirmaan mi. Ay, talaga ka di adi ka agsardang ah. Da kayo pa'y tinatangsit ita? Tapno ibagak kada kayo. Dakkel ti gatad a binayadan mi iti anak mo. 1 million, madam. Nakita ti disenyo, kat mayat mag. Apay anagadupay laang ti saom. No saan nyo pa'y nga aksyonan ti reklamo mi? Ang mga numapilitan kami nga agdemanda. Una, agdemanda kayo no kaya tiyaw. Anya kumaita. Anya ginangag ko nanang. Agdimandada? Wan ka no. Talaga mat ah. Diyak amo ka na kita kliyente. Nagado aririda. Ang kasanungay no agdimandada nanang. Oh, papatsamot na gijay atat tao. Ibagbagada laang dayjay, tapno agbuteng tayaw, tapno isubli tayo ti kwartada. Nga ta nanang. Madlaw mag... Sa bagay, adamot kit di puntuyo nanang. Basta tulungan nakto ah. Ay nawaw, siyempre saan amabalin abaybayan ka, taanak ka ngaraw. Anya ti bagayo tatang. Nusak ti ka. Makisarita ka na saya at kadakwada layra anak ko. Anya nga rod ti kayat da? Isublik ti imbayad da kanya? Saan damat siguro nga iparefund amin? Tilaang siguro serbisyo asaan nyo ana ipaay ti iparefund da. Di lugi kami matan tatang. Ado ti magibagbaga apalpak ti vinyo anak ko. Nasipnget ka nung agpaiso. Sulbaran nyo kumati parikot iti kabiitan a panawan anak ko. Di yu orayin adu makilpay ti iso. Takasano nagdemandada nga agpaiso. Asino ta umawawag anak ko? Ni Scarlett nanang. Awag mo't nga awag day ta babae. Anya ti aramidak nanang. Di mon sungsungbatan, marmarwam. Kasano no? Ay nawaw, dumngag ka kanya, tamok ti bagbaga kanak ko. No arabidom ti bagbaga, saan ka amay sagma? Talagaan natangsit dagijay nga agina. Kasano nga rudan day bakit? Agdemanda takit din, marmarwam dagita atat tao, narigat da makontak. Naimbag ko man no saan apos iti Facebook day di abakit Miriam. Agpirbirok na siguro iti simpatya ti sabali at awa. Ay saan asyak ti kalkalabanan da? Tano siyak ti maibusan iti pasensya. Talaga nga adda may demanda. Agpatulong tangarod ka dagiti masaknan bakit? Wanan
para makita no pagpatinggaan ti kinatangsit ken kinaturda. Nagdemandadan nanang. Anya, Anya ti aramidak ngay nanang. Nagpatulong damutan kadagiti masaknan. kaano pa'y? Itay laeng. Adang nga rod umawawag kanyak. Ngam saan kun asinungbatan ti awag na. Ay nawaw, kasano nga ruden dayta? Anya ti rumbeng nga aramidak nanang. Makisarita ka laangan kadakwada anak ko. Anya? Kayat yu ang makisarita ak kadakwada? Wen, agpagpakaasi ka apagsaritaan nyo latan ije barangay. Saan ang masapol nga ibabain na tayo iti intero a Pilipinas? Ti kunayo idi katulungan na. Sa bali ita anak ko, nagdemandada meten. Anya nga iti laban ko dita. Anya? I-refund ko laangan, Scarlett. Saanen? Alamot tan Saan ang masapul nga idimandana? Italaeng ang nagpakita ka kada kami. Kat no manungal daw nga inururay mi akuntaken na kami. Pasensya kan talaga. Bidot ko dayjay. Ayan ti inam anatangsit. Apay asaan mo nga intugot tapno makapagsarita kami mat iti personal. Kaasyan nakadi Di idimanda. Please. Noan niya ti resulta ti kaso. Iso ti aramidan tayo. Ha? Para makita ano pagpatinggaan ti kinatangsit yo. Kumusta anak ko? Anyat nagsasaritaan nyo? Agdemandada talaga tatang. Asos, kasano nga roden dayta? Jak amo tatang. Kahit apay nga gululibog kalaang dita si Kamiriam, tulungam ta anak mo Ay ko May saka mo ta naturon nga gipupos iti Facebook. Anya nga iti maitulong ko. Kat parikot mo ti anak taday talakay. Ninanang mo't. Ali ipakitam ka dakwada ti kinatured mo. Saan lang aday ta agpos iti Facebook ti paglengam. Saan mo ten nga ubing nilay ralakay? Amunan, dar aramiden na. Day ta ti bagbagak kang kakad. Natangsit ka. Ngam di mo magayam kabailan ti sumango ka dakwada. Imbes ngamin nga isurum iti nasaya at anak ta. Saan ta sugsugang pa'y kide? Ay, Ay, Kanya nga ita, naidimanda ka lakit nga ron, anak ko. Pag nakman nyo na ita nga gina, darasudos kay tumot ngamin. ay nawaw! No adda parikot asang sangwan ti pamilyam, di ka agdarasudos. Kontrolam ti emosyon mo. Iti kasta kat saan ka mailawan ang mga ramid iti banag amang karkaro iti sitwasyon mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Masapat ti trabaho kinton bigat bakay. Ano sampay lang tagkumyaw, ta saan ka maitulog? Wanin anyapay nga rod, awan mo't pagpilyak. Agyaman nak, numawatan nak bakay. Ammo mo ti schedule ti trabaho, Awan gayam, anya nga oras ti out mo inton bigat. 2:00. Alas 5 mat ti out ko. Sukunin nakto iti pagtrab-trabaho. Ta sigurado apila manen ije paradaan iti kasdi nga oras. Wen, bakit? Siguradom laeng amasukon na, tadyak kayat ti marabyan. Nawatam. Ay nako, amok daytan bakit? Kaano ay asaan ka asinukon? Ipa full tank mo tilugan sakbay asukunan na. Itikas na awan ti agbalin aparikot.
Wan, bakit? Ala, maturog tangarudan. Okay. Good night, bakit? Anya to oras di tan, tatang? Alas 4 iti malam, anak kaw. Ay nawa, alas 4 mo't gaya man. Naimas mo't ngamin titurog mo itay. Isuasaan ka rin ni Eng. Sukunak ti anak yu ita, tatang. Mabalin pa ibait. Alas 5 samot ti out na ita. Wan, tatang. Agkapi ka ba'y sakbay nga agrubat ka. Saan ang tatang? Amangan numaladawak ide. Isupay a pagapaan mi iti anak niyo. Mala, adakin ka na ita. Sa bagay sukunam laang mo't ni Lovely. Oresan kayo ngagluto iti pangrabyan tayo, tatang. Ha? Apay asaan? Nalagip kong anniversary mi gaya ita. Mangi-take out kami iti pagsasangwan tayo, tatang. Innapoy laang nga rog ti ilutaw. Wan, tatang. Oray basit laang. Tatalo tayo mo't laang amangan. Ag-time out akon, Ma'am Flor. Mabiit lang, Odette. Apay ka di, ma'am. Awan pa'y ngamin ni Jessa. Iso kumati maisukat kan ka. Ha? Nag-message kanyak itay. Kat maladaw ka nung nga umay. Tawan pang ibatyan na kadagiti anak na. Kasta ka di, ma'am. Ag-extend ka kumaiti uray dua nga oras lang. O sige, urayak nga ron ni Jessica, ma'am. Agyaman ako na ya. Basta sigurado nga umay saan ko akaya ti more than 10 hours at trabaho, madam. Wan, maawatan ka. Di ka madanagan, tano sumangpot ni Jessica. Ag-time out ka matan. Ano sampay laang tane, kaasid da Alfred Kenmara no isuda laang ti agtrabaho dito oy. Addakas mo di talakay. Mano ko ma? Sa nga ribo ano adda. Kurang, bakit? Ay nawaw. Apay ngay. Among nga addagatangan ta. Ngam saan kakit din anang itugot iti kwarta. Intugot ko ti card ko, bakit? Isot aramatan ta. Ala, day tangarod ti pagbayad ta. Wan, bakit? Rumwar ka di ta at agpili ka. Saan kumot nga amuno anyat kayat yo. Si Kalatan dagpili. Amum ti paborito ni tatang. Si Kangay, anyat ti kayat mo. May mayat samot gayam no set lang ang tigatangam. Okay. Sige, siya kung ti makaamo nga agpili. No di mo kayat ti sumurot. Una na, urayan ka lang di tulugan. Willing to wait kayo ka di, madam? 30 to 45 minutes. Sige lang, adamot kit di service mi. Okay, madam. Ada ka di pa inayon nyo iti order yo? Awanan, day talaang. For take out amin? 1. 2,540 amin, madam. Online kayo mat siguro anya. Mabalin ti online payment? Wen, madam, mabalin lat tamot. Daytoy ti card. Paki-interlatan ti password, madam. Available ka di pa iti palabo? Awanan madam. Sold out ti palabok. Intun bigat manan. Okay. Day talaang nga rod. Asino timawag, bakit? Tigayim ko. Alas 6 ka no amang rikap ti shop da. Adda ko madagasag ijay. Kat no 5:30 mo time. Mapanta iti ayan tigayim ko. Taka sa pulak unay ti order ko kan ko ana. Kasano ti in-order mo amakan? Sapay ka order mo lang. I-cancel tapay laang Narigat mat no agsublita manan dito eh. Ay no, mabaling na ta. Mabalin mat siguro. Ibagaklatan nga adda emergency. Saan tan mauray ti order ta? Sika nga rodon ti makisarita. Rumwar ka di ta makisarita ta adwa. Tulungan nak nga agpalawag tapno i-refund dat ikwartata. Agawaam tamapmapanin ti oras. Pasensya kayon ngam i-cancel mi pa ilaang ti order mi. Ay, nawaw. Apay ngay, madam. Imawag ti kaaruba mi itay. Kat adda emergency ijay balay. Kasta ka de? Pakirefund ti kwarta mi. Mabit laang. Tasalod-sudak ti manager mi no kasano ma-refund, madam. Online payment mat ngamin ti transaction tayo. Mabalin mat akas ti itad mo kanya. Hun nga rod, apay apagurayan na kami kat agdardaras kami nga rod. Narigat mo ngamin no agkamaliak, sir, madam. Amang ano maikisay iti sweldo. Sapay dakkel agatad dayjay. Di mo mawatan timbaga kaya. Agdardaras kami. Kasaritak nga umuna ti manager, sir. Tapno amok ti hustong aramidak. Italaang ngamin nga ada ti agpa-refund. Nalpas ka di ti aramiden nyo, ma'am?
Nalpasan, apay ka di? Agparifan nga mintimay sa customer tayo, ma'am. Ay nawaw, apay nga agpa-refund. Adda ka nga min emergency, kat saan da mauray ti order da, madam. Ay, day talaang Marigata nakmat ata online payment day jay. Ti kayat dakat kaslatan, tagdardaras da kano. Ay saan mabalin Da kayo kumanti makisarita kadakwada, madam. Iti kasta kat maipalawag yu iti nasayaat. Ayan ti refund mi nga eh. Wala nga ron, nakabaybayag kayo, kitagdardaras kami. I-refund me ti kwartayo. Ngam within 2 to 3 working days, sir, madam. Na, apay at 2 to 3 working days pa ilaan. Gaputa online payment day chay. Saan mabalin ang mangirwar kami iti cash? Taag short mo ti collection me. Kaasi ti empleyado. Una yan, pagurayan na kami pa iti mabaya. Ay, di kay kumagiskandalo, sir. Talaga saan mabalin ang cash ti itad mi kada kayo? Parigatin na kami pa ilaang mat. Kaibagbagami laang nga agdardaras kami. Pag nga asiyo, madam, di kay kumaaggulo ditoy. Nakababain ka dagiti padayo a customer. Makapahay vlog kayo, mat. Awan pa'y serbiyo. No in refund yo kuma, dinalpas ko man. Grabe kayo Di kay madanagan ta isublimi ti kwartayo, madam. Ngamkas na ibaga kita Masapol nga aguray kayo. Final day chayon. Una yun day a customer. Wan nga rod, madam. Nagturad nga aggulo. Nakitam ti uniform na. Wan, madam. Madlaw a professional day a babae. Amon tayo no sa dino ti pagtrabahon na. Apay mat, madam. Ikan tayo iti pagnakman na. At damat kit di ebidensya tayo, tanaala ti CCTV tinapasama. Kasaritak to ni sir, ta aksyonan nga. Ay wan, mayat day ta, ma'am. Tapno agnakam day jing agasawa. Agpadpada day iti ugali, madam. Wan nga rod, ay nagrigat lakit di ti makiapay ti kasya a customer. Tasaan damat nga agpaabak. Oray bidot tinaramid da. Ni Jessica matanday jay. Ag-time out akon, madam. Da kayon ti makaamong ag-report kini sir. Wan, Odette, kabaula kun da ito'y. Agan-anad ka di ta kalsada no agawid ka. Da kayo nga agasawa ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, kwa tatang. Apay mo't nga bain, akas jay ti inaramid yaw. Gagangay tinabanog iti trabaho, tatang. Ay nawaw, di mo irason ti bannog mo, tapno bastusan ti padam a tao. Amo yung matakalkalpas lang ti trabaho, idi napasamak day jay. Talaga kit da kinatangsit mo day jay Ay, sana. Sana pud no day tatatang. Agsagana kayo kinlakay mo. Ta saan tayo nga ammo no anya taramidan da. Amangan no inton madamdama ket adda maidimanda dita. Madanagan ako na ilakay. Oras yak nga raw. Kasanungay no agdemanda dagi jay, kat maikat ti lisensya. Kastamot lang ti pampanunutag bakit? Kasanuta pa yan, no kasta nga agpaiso ti mapasamak. Ay, kaasi tapay. Anya nga tanag subli tayo jay. Anya ti aramiden tayo jay ngay. Agkid daw tayo ti pamakawan kadakwada. Ipagata na bambannog tayo ti trabaho. Kan na-stress ta. Ngamin, naitaray ni tatang iti ospital iti dahi jeng altaw. Bakit? Ay, wanan niya. Barang makalusot tapay. Anyat gagarayo adwa. Imay kami ta personal nga agkid daw kami iti pamakawan kada kayaw, ma'am. Pasensya kayo no, nagiskandalo kami idi napalabas nga aldaw, ma'am. Kasta unay nga minti bannog mi iti trabaho mi. Anya, San lang nga dahi ta, ma'am? Intaray dati katugangak iti ospital iti dahi jeng oras. Iso ang naglalaok na stress ti marikrik nami, ma'am. kasla agul ulbud mat dagitoy nga agasawa. Panagrup-rupa da pailaan kat madlawan nga ulbud ti magbagata. Napauli kayo madam. Mapakawan na kami kadipay. Nakasarita kun ni boss may papan iti da ito abanag. Kat tinaibaga na kanya. Aksyonan na kano. Awanan remedyo na, ma'am. Awanan agsasarita tayo to. Depende no anya ti ibaga dagiti masaknan. Anya? Dito'y ti balay da Ma'am Lovely saan ka di kapsat.
Nagsaludsudak ngamin iti may sa kagawad, kat dito'y tinsuro na. Dito'y nga rod, ma'am. Siyak ti amana. Sumrak kayo, madam. Ay saanan kapsat. At dala na patiga kayat ko amaamuan. Anya day ta, madam. Pudno ka di, ngayon taray da kayo idi Lunes, idi ospital. Ay nawaw. Saan, Mike? Apay kumakatawan mo't sakit ko, ma'am. Siyak ti manager a binastos da nga agasawa idi Lunes. Ay, da kayo gayam day jay, madam. Wan, kat da kayo tiras rasunda. Na-stress da kano, isuan na aramid dati kasyay. Agululbud dalaang. Kasano ko maama ospital da tao kat kaasi ti apo. Nasalun atak, madam. Ay, talaga gayam nga ulbod kan awanan modo da gijay nga agasawa. Kumusta tilakad yo, ma'am? Nakasaritak ti ama ni Lovely. Kat, anya ti imbaga na kada kayo, ma'am? Saan ka numit gayam ana ospital ti amada? Kaya't asawon day ta. Nagulbud dagiti agasawa. Ay nawaw. Wan nga rod, nalaing da nga giskandalo. Nalaing da pa'y nga gulbod. Grabe mat dagita, ma'am. Wan nga rod, di daan mo a kontrolin ti emosyon da. Anya ti kuna ni Sir Ngay, ituloy na ti agdimanda. Wan, saan ka no amabalin nga agul ulimag tayo? Mayat no maaksyonan. Iti kasta, adda pagadalan ti sabali a tao. Kentap no adam la ang pagnakmanda, ma'am. Naturod dagi jay nga agasawa. Unay kayo laki di matan tatang. Imbes at tulungan na kami. Imbagayo kit din tipod no iti dayjay a flor. Gaputay iso ti maiparbang, anak kaw. Ay awanin at tatang. Maikatan ti lisensya mi iti kastangay na ramidyo. Inaramid ko lang ti amok a maiparbang. Ay nawaw. Hasta latangarudan tatang. Sabali at tao ti tulungan nyo. No agulboda, kat saludsuden da no sa dino nga ospital tinangitarayan nyo kanya. At dangarod may bagayaw. Ha? Ay ko tatang. Adawan no awan. Awan pa'y tatang. Iso a hustula ang tinaramid ko. Hustula ang nga imbagak tipod no kang guana. Nga mabalin kumapay ang mairemedyoan dayjay tatang. Ay nawaw, talaga di kag pampanunot anak ko. No kanunungak ti aramid yo. Di karakaro abanayunan ti basol yaw. Duang aldawan asan ka nagtrabaho rumyaw. Kun nga ro, tatang. Apay ngamin akas jay tinaramid yaw. Nagkamali kami, tatang. Da kayo mailaang tinangisag makitibagbagi yaw. Kasano kami laangan lumay katilisensya mi, tatang. Pagtrabahuan mi ngayon. Saan tayo nga amon anya ti sumaruno ang mapasamak? Pag nakman nyo dahi takin Lovely, saan ang maiparbang aggulo kayo jay? Wan, tatang. Di kay agbalin anatang set tanay, agraman lisensyayo at wakit delikadaw, kapo itinaramid yaw. Agpada kayo a professional, nagalas akitaan nga iskandalo kayo. Bidtot mi dayjay, tatang. Mano atawon a nagrigata. Tapno laang magunod ko ti arapaap ko. Tapno maadaanak iti lisensya. Ngam kastoy kit din ti mapasama. Oras siyak bakit? Ado ti sakripisyo para iti lisensya. Sapay la kumaatama asyanda kadatalakay. Wan nga rod. Sapay la kuma. Tamapakawan da tao. Kasanuta lang no awanan ti lisensya ta. Di awan tumatan ti trabaho ta. Talaga kasta ti mapasamak bakit? Saan ang mabaling nga agtrabaho ak nga awan lisensya? Uray si kamot ah. Ay, anya amatan ti kastoy ang mapaspasamak iti biyag ta. Sanguin nyo kanya kay nga raw. Tatang, Bunga dahi tati kinadarasudos yu adwa. Mano arabi imatan asa anak-anak katurturo, tatang. Sanguin nyo, nanyaman ti parikot yu ita. Ngamen, da kayo mutla ang tinangaramid iti dayta. No inaramat yu kumaanasaya at ti utek yaw. Saan ang mapasamak ti kasta? Ay nawaw! Respetuam ti padam a tao. Disiplinaam ti bagim. No amom an nalakakalaang agpungtot, kontrolam ti unget mo. Laglagi pam, nga awan serbi ti kinaprofesional mo, no awan matrespetom iti padam a tao. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ni nanang mo, Mari Camila? Adda ije balay, agpapaimbag, mare. Dilinawas mo, ti follow-up check-up na. Saan matkit di, mare? After every 2 weeks. Ayun gayam, adalakok at tiket dito'y, mare. Tiket ti concert para kininanang. Mano ti maysa, Mare? Sa nga gasot laang, mare. Gumatang ka man kit di. Gumatahak iti may salaang ata iso ti kabaalak agatangan. Sa anak ama kaumay iti concert ngam gumatangak tatulong kulatan kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay, mare. Amang ano kasapulam ti tulong kumaray. Ha? Kas makita kat adupay ti tiket mo. No kayat mo tulungan ka amang hilako kadagita maray. Ay nawaw, pudno, mare. Una, no okay laang kang kamaray. Ay, siyempre, amare. Kaya't ko launay. Sige, ikan ka nga rod iti ilakom. Ta isupay, mare. Ay nawaw, dito laangan, tinabati at sikay, Camila anak ko. Wuntatang, apay ka di. Lokasta, adumatan, tigim matanggang ka. Manmanupay laang tatang. Day talaangan tinabati, ta inalada mari siya kan mari terya ti daduma, tatang. Ha? Apingintin mo kadakwada nga eh. Wun ata nagboluntaryo da mo, tatang. Tulungan da ka no. Nagboluntaryo da ang mangilakaw. Naalayo, tatang. Ay ka, nasayat man nga ron mo kasta. Isupay ti mailako da. Naku nayo pa'y tatang. Uray dudwala ang ti kumarek no amuda ti tumulong kanyak. Naragsak akon, tatang. Ada ilaklakok at tiket, amor lakay. Tiket itan niya. Concert para iti inatigayim ko. Kitag man. Ada di taminan, basa amlatan. Sa nga gasot ti maysa, Wow, gatangan man kay di daduma tapno maksayan. may salaang Ay nawaw, nayuna mun alakay. Uray saan ka amapan. Tulong mo matan itigayim ko Sige, duwa nga rod. Aramido mun alima. Ay nawaw, duwalaeng ti kabaila kabayadan bakit? Di utang mo pay lang titalaw. Bayadam to no agswildo ka. Anya? Para kang kaday ito 5 at tiket. Ada ti 300 nga utang mo kanyak Ilistak pay laag. Adto yun ti suplem siya. Agyaman naklaunay na napanyang. Da kayo mamatilakwak nana. Ay nawaw, anya ti ilakom kanyak. Daytoy nana. Ay, anya ngay dayta, papel mo't. Basaan nyo ngamin Concert for a cause. Woy nana. Tiket para iti concert para iti inatigayim ko. Sa nga gasutla ang timaysa nana. Adayon sa motivinyo. Ijay sentro. Nga mabarin latamat agumatang kayo. Uray saan kayo amapan. Tulong yung kadagiti agkasapulan nana. Mala, gumatangak iti may salaan. Nay, apay ngay amay sala ang nana. Aramiden yun ang alima. Agasam nga'y talima. Awan mo't kwartak apagbayad ko nakaw. Ilistak pay laang nana. Anya, Bayadan nyo ti 100 ita. Bali adda 400 nga utang yaw. Ilistak pay lang dito
1 week to pay, nana. May salaang tigatangag. Diyak kayat ti makautang balasan ko. 2,000. 2,300. Nay, orta mo dito bilbilangan bakit? Bayad titikit dagitoy lakay. Nagatang amin ay. Siyak pa'y ti kunam. Naibusan Sigurado ang maragsakan ti kayem mo no kwa. Ay won, malagip ko. Saan mo pa'y abinayadan ti 300 nga utang mo? Talaga nga ipabayad mo kanya? Bakit? Ay nawaw, syempre ata na i-reserve da di at ticket para kang ka. Amok ang nagsweldo kan, isong agbayad ka, itamot laag. Ni bakit mar? Awanan ti ado asao, agbayad ka din tap nung malpasan ti saritaan. Kumusta na gititiket kami anak ka? Naibusan? Untatang, ngam saan ko nga amo no adapay nabati kan Mari siya. Ni Mari Teria na ang tinangirimit itinaglakwan na kat. Kuntakam ni siya. Tanwad dapat saan ang nagatang ititiket nga dakin kwa na. Tulungan nyo ang mangilakaw. Itikastakit maibos. Untatang, awagak to tigayim ko. Inton umayabulan ng ti concert for a house. Nasaya at matkit di, tapno maalamot ni nanang tibingay na. Isupay ang maigatang itiagas, ganda duma ang masapsapol na. Wan nga rod. At dangag paiso ti pensyon ko. Ngam saan mo't nga umda sa pangpaagas ni nanang mo. Naimbaglangan tadadag itinayat at tumultulong ka na tayaw. Anya day jay maray. Kumusta agla ang titiket nga daken ka, Mare? Ay kwa maray. Nagatang ka di amin, no adapay nabati, Mare. Kastoy ngamin maray. Nagaduti pa ka kumikumak, ngam di ka madanagan. Tanong makawayaak, ituloy ko ti mangilakaw. Numakumikum ka, mabalin nga isublim ti saan anagatang, Mare. Da kami kenterya ti mangilako. Si kakit dimot maray. Apay ka di, Mare. Siya kung ti makaamo ang mangidispos ka dagito'y atiket. Adda koleksyon ko dito'y. 500 laang. Isend mo ti Gcash number mo, ta isend ko kang kamaray. Sigurado ka kadi akabailam ang maipaibos ti nabati, Mare. Wan maray, si kakit dimot. Agtsatak to kang kano kasanaw. Nakapagsarita kayo ka na itigayem mo anak ka. Untatang, Naibawas ti tiket nga daking kwa na. 5 laang tinabayadan, tatang. Nukasta. Ado pa yung arog tinabati kang kwa na. Ado ka nung amin ti pakakumikuman na, tatang. Nukasta nga raw. Tulungan niyo anak ka. Isumot ti imbagakan kwa na, ngam iso ka no ti makaamo, tatang. Nay, sayang mo day day. At dapay metket di nasurok at ang lualawas, Parang maipaibos na. I-message mo tumanen, nalpas ti dua alawas. Kat awan pa'y update na. Untatang, kasta at talaga ti aramida. Hello maray. Kumusta ngay, Mare? Adda ti sangapulwa nagatang maray. Isin ko ti bayad iti Gcash mo. Saanan, Mare? Umayak di tayan mo ita. Sapay medyo adayumot dito ayan may maray. Okay lang, Mare. Agpaimuturak itamot lang, Mare. Ay kwa maray. Adda na panak. Awanak ije balay ita. Anya nga oras ti panagawid mo ngay. Day talang ti saan ko asigurado maray. Sapay intugot ko ti tiket. Ni, kasano nga rudan day tangay, Mare. Adda pa'y magkidi makalawas maray. Wan nga masapol mat nga irimit ko ti collection kadagiti agpa-concert, Mare. Siya kung ti sumaro no iti pila maray. Agtiksakto kang kakalpasan ti lakat ko. Bye! Ay, anya ngayon ti ibagak kang kuana. Amangan kit din umay dito'y balay. Adawad ka sa sarita mi tayo bakit? Asino day jay? Ni, adda ka maggaya man lakay. Kasangsangpit ko lang. Asino day jay? Ni Mari Camila lakay. Di mo nang tinagsaritaan mi aya. Nangag ko ti boses mo. Gamsan ko anaawatan ti nagsaritaan niyo. May papanlaang mat ititikit tinagsaritaan mi. Inrimit mo katikin ko na ti napaglakwam. Nalpasan Nasayat mo't nga rod no kasta. Sigurado ang maragsakan ti gayim mo ta tinulungam anagila ko. Siyempre mat asino kumangay ti agtitinulong. Datayo mat laang
Imay ni Eric dito'y balay tay anak ka. Ay nawaw, agkolektan samot kan tatang. Wan, salsalud-sudin na nun na kano na irimit mo. Nga maimbagak nga agsubli lang ang tawan ka dito'y balay. Saan ko pa'y anaala ti tiket kin ni Marisyasya? No di na masango nga ilako, kat itid na kumangkang ka. Kumaangam nagadumot ten arason na tatang. Jak amo no pudno ti bagbagana. Wano ululbudan naklaang. Kasano nga ron ang mairimit mo ti bukaw no kasta lang. Sapay awan kwartak tatang. Jak kabailan abak-apan day jay. Kunak lakid di, no makatulong ti kayem mo. Kasla parekot lang matipay na kang ka. Kasano ket bakbaketan nga ulbud tatang. Naggapo ang basang, apay akasla na bambanog ka. Iti ayan da nana ispay. Nakitang danak nana. At damang sapsapul kun kay tay. Sa bali mo't manon arupa, Asino nana? Jacob kanu tinagan na. Anya? Tinaibaga na kanya kat adda kanu utang mo kun kwa na. Pudno ka day, Ay, kwa nana. Awan mo amok nga agnagan iti Jacob. apay nga rod akasla madanagan ka. Wano, kachat mo day chay. Ne, saan anana? Apay nga rod asap-sapulan na ka. Ni nanamot, tila salsaludsuden na. No adda umay dito istoryaw, kat agsaludsud da maipapan kanyak. Diyo isursuro ti balay mi ah. Ay nawaw, apay ngay. Basta aramidin nyo latan ti imbagak nana. Di mairamraman nakmat nga agul-ulbaw nakaw. Kunak tumat, si kaday tamanong amor. Adda ka di masapol mo? Sa ludsudak ko man, no adda ni Marisyasya ijay balayo. Adda ije apay ka di. Agparparikuta ngamin manong. Aging gaita ket saan na pa'y an nairimit ti bayad dagiti tiket nga inala na kanyak. Talual daw laangan ti palugit ko tapno mairimit ko mat dagiti bayad. Naibus mo ti ticket nga dagan ko na. Tinaibaga na kanyak kat inrimit na king ka. Ni, manulaang mat ti inrimit na kanyak manong. Saan pa'y nga imabot iti kagudwa? No kasta nga raw. Nang ipananangay iti kwarta. Tulungan na ko mamanong. Kasarita yu ti asawa yu, taawan pag-back up ko kadagijay at tiket. Uray na singad agayim tayo, kat maaramid dagayam ti mangloko kada tayo tatang. Anyat kaya't mo asawa na anak ka. Naila ko gayam ni Marisyasya dagiti tiket, ngumno apay adi na irimit ti bayad kanya. Ay nawaw. Asino tinakadamaga anak ko? Ni manong amor amis mo tinangibaga kanyak tatang. No kasta nga raw. Inulbudan na katimis mo agayam mo. Apay akas jay tatang. Agpaysoan na rigat agtalag iti sa bali at tao. No kwarta ti pagsasaritaan. Ni Marisyasya pa'y laang mat anasingad agayim ko. Kunta ka matagsarita kayo. Di na nga rudsong batan ti awag ko, tatang. Di na mapanunot nga agparparikutak mo't gapu iti inaramid na. No amok laang akas to iti mapasamak. Nilatta ko man mariteria tinangital ka kadagijay at tiket. Nakababayin ka launa siya. Anyat na pasamak aya. Ay nawa. Agindidam mo ka pa'y lang dita. Ibagamot nga min ano apay. Saan ka amawatan? Naranaak ni kumaring Camila ije paradaan itay. Anya? Salsaludsudan na titiket para iti concert purakos. Tinaibagam kanya kat na irimit mo. Ngam saan mo't gayam? Ay, kuala kay. Kinapudno na. Imbayad ko iti utang ko ti kwarta lakay. Utang? Kasano anak ka utang ka? Utang ko idi pa'y napalabas atawan lakay. Ay unay kan. Di kag pampanunot. Imbayad mo iti utang mo ti kwarta para ko iti masakit. No choice mo't nga min lakay. Agsingirdan kat awan kwarta. Talaga di kag pampanunot. No utang mo, bayadam, ngam saan kumaati kwarta para iti sabali at tao ti pagbayad mo. Nakababayin ka launay mo. Pudno ka day, Shasha. Imbayad mo iti utang mo, ti bayad ti tiket nga inlakom. Wan na, pudno tinadamag yaw. Ay nawaw, nakababain ka mo't.
Napilitan atag singir damutan kanyak nana. No saan ko abayadan, ang mga no ipusdak iti Facebook. Wino saan kat ang mga no idimandada. Iti kasta nga inaramid mo, nanayunahan ti parikot mo. Adati diniskitar ko dito, hingam kurang iti 1,000 nana. Amangan ko nak no adapay kwartayo dita. Pabuludan nak kumapay. Adda ngam sigurado ka kadi ang makabayad ka. No sa anak ang makabayad, tangdanan daklaangan nga agdalos, wino aglaban nana. Itrabahuaklatan ti kwarta nga ipabulod yo kanya. Nangibaga ngamin a pagbayad mo iti utang mo ti bayad ti tiket a para kumakadag iti masakit. Apay, di ka mabutang iti kasta nga inaramid mo nakaw. Kamalikday jay nana. Nagturod ka nangigastos iti kwarta asaan mo't aparaken ka. Imayak ta irimit ko ti bayad ti ticket para iti concert para iti asawa yo tatawal daw. Pagyaman aklaunay, ta nagpakita ka madlangan. Hindi pa'y may saal daw ang masiksikuran ni Camila. Ada ni Mari Camila dito'y balayo, tata. Nasayahat mo ta nagpakita ka siya. Wan Mare. Sige, panawan na kami pala ang tatang. Siya kung ti makamu ang makisarita itinasingad agayim ko. Hoy, anak ko. Pasensya kan ano itaakla ang anak pakita. Inton bigatan ti concert. Wan nga raw. Kinapudno na. Imbayad ko ngamin iti utang ko ti koleksyon ko. Iso asaan ko ang nairimit adagos. Isumat lagayam Ngam nagdiskitarak Mare. Nagulbud ka pala ang matkanyak. Dinadaal mo ti panagtalik ko kun kamari. Amok abasol ko ta sa anak pudno. Sapay la kumaat ang mapakawan nak. Ala, itad mo ti kwarta kanyak tapno malpasan ti saritaan. Iti kasta nga inaramid mo kanyak. Pinaneknekam asaan ka mapagtalkan agayem. Nga uray ka sa nupay ti kinasingid ta iti tunggal maysa. Maaramid mo latta ti mangloko kanyak. Ay awanan. Friendship over kaming samot ton. Nagsorry ka kumagangguana ha. Isumati na ramid ko. Ngam kasla di na ngamin mapakawan day di babae. Aganos ka. Sikamot lang ti makagapo. No apay akas ta ti trato na keng ka. Isu nga rod anak kidawak iti pamakawan na. Ngam kasla di nak mapakawan mo. Siyempre, na-stress yung tao bakit? Anya tinamnamaam. May sa asorim laang kat pakawanan na kamatang. Anya nga rod ti sirbik ang nagsore no di nak mapakawan. Ay katurayam ano kaano ang mapakawan na ka. Aggaganat ka mo. Kat si ka lang arudon tayan tibid daw. Ay, nagsakit tupay ti panagsasao na kanya. Saan ka makangeg? No saan ka nagulbud kinkwana bakit? Urayam no kaano ang mapakawan na ka. Ngam no saan na ka ang mapakawan. Talaga a friendship over gayon. Ay, nawaw! Agbalin ka ang mapagtalkan iti amin abanag. Tano pa nagtalak tinapukaw, narigatan ang maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adan samot ni Mrs. Mau, pare Tinaw. Abay, kabutang mo ni bakit ko, pare Brando. Una, tama nga no makangagak manan iti armalay. Ah,
Abay, di ka pala nairuam kin ni bakit ko. Unga yan paray. Nag-text ni pare Miller kanya. Kanya timbaga na. Umay ka no dito'y balayaw, kalpasan ti trabaho na. Ay, wala. Ibagam nga umaylot ta pare. Welcome dito'y balay. Dahil tati kaya't migan ka pare Tina. Nalakakalaang ang kasarasarita. Saan tayo na parikot ti pag-iinuman tayo? Tamabalin mo dito'y balayaw. Ay naman, hindi pa'y matakas tuya. Nang runan no kada kayo, agagayam ko. Sa bagay, saan mo't ama ilibak dahi ta pare? Agtugaw ka ba ya? Tamang iruarak iti baso kan danom. Kutsara kan plato pa ya pare. Para iti pulutan tayo. Ay na, talaga nga awan denggam asao si Katino! Anay ko, tilapayag ko Di mo lapiguso na kasta. Inyawid mo mananday ta Brando dito'y balay? Dua pa'y tulaang ti ininom mi, mayat bakit? Di mo't imbagak kang ka, adi ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay? Nang runa no ti gagarayaw kat agiinom? Ni Brando lang matikadwak. Gayam kumaday jay, bakit? Delikado nga road. Apay adi ka makaawat aya. Di ka matanagan. Ta saan kami nga agapan umabartek kami? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katino? Shh, di ka nalaaw. Taamangan lumangag ti kumparik. Nakababain mo't Ay nawaw, awad bibiyang ko. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Taaramid mo amang yaw awid iti kumkumpurmi dito'y balay ti kagurak launay tinaw. Balay kumutlaang da ito'y. At dakar bangak dito'y, bakit? Saan lang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta? Saan lang ani Brando ti inyaw awid mo dito'y balay? Aduda, pagbali ng matan nga inuman ti balay. Sigamatan, pare Brando. agong ungat samat ni bakat mo pare. Di mo lang tanigas kaso ni bagat ko. Accept takit di. Aman, mamabarte ka. Kat pang uran ni bakat mo. Ay nako, saan na mapasamak na ita? Si kagit di mo't pare. Nga ta? Una yan nagiti tao ita panawon. Talaga di da makarigna. Nay. Apay nga yakas ni pare. Sa kasama ti paspasagitan ni bakat mo. Di mo lang tanpan-pansinan da ita. Accept takit di. Mauman tungot laang da ita babae. Ni pare Miller nga gaya. Anyang oras nga may dito'y balay, pare. Alas 8 ka no pare. Agluto ka no pa iti kananda. Ibagam amang hala iti pulutan kan may sabuting arak Nagiinom manindala kay mo di tabalayuan niya, Mare. Mabusurak nga rod iti asawak, mare. Pagbalinan na mutan nga inuman ti balayo. Kurang laangan kat aglako kamutan iti arak kan pulutan. Ipagarup na siguro ang nasaya at tikas diyang aramidin na, mare. Sapay nakalala o dan humabartek dang. Saan kami nga rod ang makaturog no kasta nga agiinom da ije balay. Agsisinukat ti iyaw awid na. Gidad duma saan ko pa'y amam mo, mare. Ay sus, delikado ano kasta, Mare. Kasano nga ino adda iyawid na nga agtatakaw. Ay, delikado kayo no kasta, Mare. Ay, day tati may sa apagdandanagak, mare. Kanday jay nga rod, no makainom da kat akikinabil da pa'y. Asino ti parigatan da ang mga nawa kadakwada? Adda ka din. Awan ni Tino ditoy. Ada na panan na. Kasta ka day? Agasam man day ta. Nangyag ka manin iti arak. Agas ti bannog may maray. Linawas laangan akasta. Nagiinom kayo nga rod dito'y balay di napalabas alawas. Ni pare Tino ti gagarak maray. Ay nawaw, talaga kadiasaan kayo ang makarik na. Pagbali ninyo matan nga inuman ti balay may. Si kakit di mo't maray. Napudot man ti ulo mo. Abay, di nakapinaguston ni pare Tino iti rabe. Ay, saan asyak ti pagang angawam? Taamang nga numatagbat ka. Ay, madi maray. Di na kumamot tagbatin Kasya nak maray. Makitkitam daytoy. Ha? Kabarbarulaang daytoy abu ng may. Ay, saan maray? Pumanaw ako. Dak kaya ti matagbat maray. Apa yan, pare? Naggapuan. Apa nga agkalkaling itan ka? Naggapuak di ta balayaw. Ni bakit mo tinakasaritak paray? Sa dino nga min tinapnapan amaya. Iti ayan ni Nanang. Apay ka daya. Nakabutbuting ni bakit mo paray? Tumagbat ka raw. Ay no, ang angawin na kalaang dayjay. Kanada po nang naparay. Patpatsim mo dayjay. But ngin na kalaang. Pare, sumurot ka kanya. Saanan paray? Iti sa bali a lugar laangan ti paginumanta. Saan nga ije balayaw? Saan mo't laang nga ije balay may? Taagungat ni nanang kaw. Iti ayan laangan ni Nanang ti papananta.
Saan nga gungot ni nanang mau? Ipadas ta. Nasingput-mut ni nanang ko. Naimagamalam yun, nanang. Apaya nagsubli ka, tinaw. Asino takaduam. Ni pare Brando, nanang. Anyat masapul yaw. Agsat kami man dito'y balayo, nanang. Anyat ko nam. Inuman mi ti arak aginatang ni pare Brando dito'y balayo, nanang. Umay tumutlaang ni pare Edel intun madamdama. Talo kami nga agiinom. Ay saan? Alamot din, nanang. No kaya ti uminom iti arak. Saan adito'y balay takagurak launay ti arak. Italaang mat, nanang. No imbagak asaan amabalay. Di nakdagulitan si Katinaw. Daita nga arak ti pagalistuan niyaw. Adda ka din nasaya at amagana biyaw iti kaiinom yu iti arak. Kasano ngayon day taparay? Uray ni nanang mo kat makaungat-mat tayo. Sapay rumabiin. Hun nga ron. Agsubli talaga ni Jabalay. Ang mga tagbati lang ni misis mo paray. Danag mo na ya. Siyak ti makaamukan ni misis ko. Sigurado ka? Ay nawaw, siyempre Ibagak ayan no saan ko akabailan nga aramidan. Makita ka makaungat ngamin ni bakit mo kanak kay. Di bali tatatayo laang mo't awan da duma. Umuna ka nga rutin. Sumarunuak tao paray. Ay saan Tapay ko mga umunaak ngay. Aggidandan Mayet bakit? Mayet! Yuhu! Mayet! Mayet bakit? Yuhu! Mayet! Sino anak ko? Adda ka dito nag? Saan man asyak ti pagpungpung tutom si Katinaw? Apay nga min adi mo lukatan tiri daw aya. Wala tamok nga daman ng inyawid mo. Makapasar ka. Mangirwar ka man nga rod iti danong kan baso dita. Pasyak pa'y lang ti ibaw na. Makamo kayong matan itibiyag yun dita Uray anya pa'y ti arami daw. Saan ko alukatan tiri daw? Nay, pagturuga nga Maturog kayo kini Blackie di Tarwar. Saan asyak ti pagpungpung tutom dita kunaknay? Makaumati kastang aramid mo. Ay nawaw. Sus paray. Makaungatan ni baka mau. Kastala unay tibain ko iti gayam ko. Kahit basol kaw. Basol mo takas la armalay tangiwat mo. Sa anak ang makaungot no ammom lang ti dumngeg. Asino mat ti babaeng agul ulimak no kaskeng ka ti asawa na. When ngam nakababain mo tikas jay, paturugan na kid din iti terwar. Ay nawaw. Mabain ka iti gayam mo kunam. Ngam di ka mabain iti asawam. Anak mo kan kaaruba tayo. Di nak ngamin maawatan bakit? Si Kati saan na makawawat. Iawid mo matan dagiti mamartek agayam mo diti balay. Saan mi pay nga amam mo dagiti iyaw awid mo no daduma. Anya launay ti pagdandanagam Talaga kadingawan common sense mo? Saan ko nga rod nga amaw no anyat kahit mo asaway? Kasano no adagayam dakas apanggap dagita atat tao. Daga sa panggapmat nga ibagbagam. Agiinom kami laang mo't. Maudi daytan. Maminsan pay nga da iyawid mo diti balay. Pagtalawon ka talaga. Agkapi kayo nanang. Agyaman na kanakaw. Italaang manen anak ka umay kayo diti balay. Kaya't ko nga 20 makiistoryakan ka. Iso nga imaya. Ayun kayam. Sa dino nga itinagiinuman datino idirabi ay. Dita sirok ti mangga nanang. Anya. Wala, tasaan ko ida pinastrek. Kagurak launay ti aramid na akas jay nanang. Ay oray siyak mat. Napandamot lang ijay balay. Ngam pinapanaw ko ida. Nakalalaaw da idi rabi inanang. Day tapay ti may sadyak kayat. Agraman da tao kat mapuyat no kasta analaaw da. Mahilig tumot amang yaw awid iti kumkumpurmi da jeng anak yo. Iso akanayon mo't apagsasawak. Husto lang tinarabid mo anak kaw. Safety first ako na da. Nang runa kat babae dagiti anak yaw. Isublik ti binulod ko nga igad, Mari Lorena. Agyaman aklaunay Awan ang yaman na mare. Ayun gayam. Nadamag mon tinapasamak iti anak datinay ken gudong. Ne, saan amaray? Jak amaw. Ay, rinamus kanu ni Puldo idi nabarteng. Anya? Naira na nga awan ni tinay iti dayjay nga aldaw. Daytoy met gudo. Inyawid na ni Puldo. Nagiinom da kanu di tabalay da. Saan ang nakita ni Gudo? Tinapasamak? Saan ata nabarteg kanu iso anaturugan. Ay nawaw.
Kaasimat di ubeng. Ay, day tangarod, mare. Delikado. Magkikapeak nanang. Nagkapi ka laeng dita. Mayat saanin ang napudot ti ulo yung kanyak. Aywan gayam, nadamag mo tinapasamak iti kalugaran tayaw. Anyat na pasamak. Rinamas ni Puldo ti anak ti kumpare na. Anya? Nagiinom da kanu dita balay day di rabi ay. Inranada idi awan ni Tinay. Nanang, rabrabakan naksamot rin. Ay naanak ko sa anak amang rabrabak. Pudno ti ibagbagak. Pahingaya kasta. Pagadalam tinapasamak, tapno saan akum kumpurmay ti yaw-awid mo dita balayaw. Nang runa no awan ni bakit mo. Maaramid dati kasta iti putot ti kumpare da. Uray gayem mo. Saan mo nga amo ti taray ti panunot da. Iso nga ita tanasapa pa ay. Agannad ka. Di mo urayan nga da mapasamak iti pamilyam. Sakbay ngagnakam ka. Nasayaat mo, tanagawid kan. Amo Nangagmuti. kung bakit? Naistorya ni nanang kanyak. Kat, anya timakunam itinapasamak. Saan mo takas dyan iti gagayim kung iyaw awid ko dito'y balay? Amom nga rod, titaray ti panunot da. Nabayag mo tinakas dyan aramidag bakit? Ngamawan mo dakris anapasamak kada kayo. Ay, nawaw. Urayam nga rod, nga adadakas ama pasamak. Urayam nga adadakas ama pasamak kada kami a pamilyam, sakbay nga agnakam ka. Saan nakas tatigayat ko asawan? Bakit? Ay, pangasim likli ka mun ti arak. Di ka mangyaw awid iti ure asino man dito'y balay. Ulitak manen di mo pagbalinin nga inuman ti balay. At dadamag mo no kumusta ti kaso ni Puldo, mare? Ongoing kanu ti hearing, pare. Naglukon da dyan lakay. Un nga rod. Kaasi dyan ubing. Grade 8 laeng day chay. Hun nga ron, talaga maditipik to ti arak Saan tayo nga amo Amangan no talaga aplinano na tikas jay. Sa dino tinapanan ni Tinay mare. Addain lakad na apapeles, kat naturog iti ayan ti kaanakan na. Binilin na kanumot nila kay na, asaan da nga agiinom ije balayda, nang runa tawan da ito'y. Ngem? Natangkan ti ulo nila kay na. Iso aday jay, ti anak damutan ti nabiktima. Iso ada kayo alalaki, no adda ibaga ni misis, agtungpal kayo. Di yu ipilit ti kayat yung. Pare, saan na mabaling nga agiinom tayo ije balay? Saanan tanay? Delikado ti mapaspasamak, pare. Un nga ron. Iti kasta na pasamak. Addang agungot ni bakat mo na ipilit tayo ti kayat tayo. Aywan Amangan addan matagbat na, pare. Nakabutbuting nga ti matagbat, pare. Asino mat ti mayat a matagbat ngay? Un gayam, pare. Nag-text ni Tata Karyong. Tangdanan tata kanaw. Anya ti baramid na. Nagburas tayo kanaw. Aywan Kahit ko dito, pare. Ibagam laeng no kaano ta mapanta. Kumusta mo ni Tino, mayet? Panagkunak kat nakaamiris ng dayjay nanang. Awanan tiyaw awid na dito'y balayaw. Kaasi na, awan mo't nanang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Saan nga isupay apagparikutam? Nakunayo pa'y. Isumit lagayam ana istorya ti kaarubayo ako maray. Asaan kayo kanumutan nga agapapa? Saanan atawan mo't makagapo tapno agungutak nanang. Mangantayo kit di pa'y. Ay kalkalpas ko laeng anangan anak ko. Mangantayo manan Sa balit ti sidami dito'y. Mabitla ang tamangirwara. Mayat Ay nawaw, apay ka day. Natal na taglawlaw ko, bakit? Naa. Saan mo ngaminin nga armalag tingiwat mo? Sana kas idian nakalalaaw ka? Saanan atawan mo't makagapo tapno agungutak. Agbagtit mo't ati asawa nga agung ungat uray awan mo't makagapo. Wano, adamanan inaramid mo ajak kayat. Nay, awan abakat. Good buya kita niya. Nasayaat mo't no kasta. Agsingsingpot ka nga minon. Dumngag ka no adda maibaga kang ka. Di ka agbalin asakit ti ulo. Talakay kamuton. Wan bakit? Saanin? Promise. Ay, nawaw! Saan kuma anatangken ti ulo tayo? Denggan kan aramidan tayo kuma ti ibagawan no ibilin ti asawa tayo.
Ngamin, para matlaang daytoy iti pagsayaatan ti pamilya tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Masukatan matgaya man ti Presidente Klan tayo, Jose, kaanakan. When Auntie Helen, saan ka nung aminan ang masangon ni Uncle Wilbert? Nang runa pa'y ita nga adamot ten rikrik naan na. Asino nga iti maisukat kang kuana? Day tati saan tayo nga amo, ante? Ay, nawaw, siya kun interesado ak launay. Kaya't kumot ang mapadasan ti agbalin a presidente kaanakan. Saan asyak ti agdesisyon no asino ti maisukat kin ni Uncle, ante? Kasano nga road? By appointment wenno agbotos tayo pay. Depende no adda pa'y daduma akayat na ti agpresidente. Siyaklat tang aminin Urayan tayo no anya ti maibaga ti daduma, ante. Diyo kayat tibak nang kanapintas a presidente? Tapno awan may baga ti daduma a clan members, pagsasaritaan tayo latta ti may papan iti day taabanag iti group chat tayo, anti. Panagkunam ka di, kat bagay ko ti agbalin a presidente, Emilio anak ko. Presidente? Kunam, mama? Wine. Presidente iti? Ay nawaw, di mo nabasa ti adda iti group chat tayo, aya. Kaya't mo tagbalin aklan president, mama. Wen anak ko. Idi pa'y nga arapaap ko ti agbalin a presidente kat. Ibagayo ka dagiti clan members no anya ti maibagada. Ngam bagay ko kadi matlaang. Depende no amuyo ti responsibilidad ti may sa aklan president. Mabalin na tamay. Ngam no saan nyo akabisado, oray saanin, mama. Ay, saan ang mabalin ti kasta Kaya't kulaunay ti agbalin aklan president, anak ko. Madam Presidento ti iyawag yu kanyak no kwa. Diyo kaya ti agbalin aklan president ay Uncle Densyo. Darigat mo't lang ti trabaho ti clan president, kaanakan. When ngam at least, napadas yung uncle. Amuyo tar aramidan nyo. Kaya't kanumot ni Antim Helen ti agbalin a president. Isulatan May mayatlat tamot ano da kayo ti agbalin a president, uncle. At least, amuyo ti aramidan nyo. Kanalaka kayo ang maasitgan. Amumot siguro ni Antim Helen teramidan na. Awan lat amukin ni Auntie Helen, uncle. Sa bali mo't ti paglaingan na day a tao. Kanarigat ang maasitgan day jay. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan ti klan tayo, no iso ti presidente tayo. O sige, uncle ilista kong tinagan nyo dito Agbutos kami latan no asino kada kayo ti agbalin a clan president. Amang ano pa anak ni Antim Makaamumot na, uncle. Basta, agbutos kami. No asino ti kayat ti kaaduan, iso ti agbalin a president tayo. Apay akalabanan nakpailaang mat kasinsendensyo. Amom akayat ko launay ti agbalin aklan president. Diyak kaya ti apa kasinsin. No di mo kayat ti apa, ibabawim da jay. Kanya. Pagbigyan nakmatan napadas mo matan ti agbalin a presidente ti may sa aklan tayo. No sino Ay, ti... ibabawim da jay kunaknay. Kaya't kula unay ti agbalin a presidente
Di mo man dadaulan ti planaw. O sige, sigalat tangaruden, tapno awan maibagbagam kanya, kasinsin. Imbabawim kanumot lakay. Amangan ngamin nusan ko matakdiran, bakit? Ay nawaw, amangan no saan mo amatakderan, wano? Apay ka di, bakit? Wano kinasarita na kati kasinsin mo. Bayaan tayo tayo padas mo't ni Helen. Kat no si kati kayat ti kaaduan. Wana, nga mapaanak mo't ti kasinsin ko. Ay, anya mo't tanti kasta. Pagbigyan tayo latan, bakit? Para makita, no kabailan na mo't lang. Kasanungay no saan gayam. Kasano ti klan nyo no irresponsable. Kan sabali ti paglaingan ti presidentyo. Yes! Yes! Siyak matlag ang tiklan president. Nagbubutos kayon, mama? Saan, anak ko? Kasano nga rod ang napasamak day tay? President by default ata siyak laang mati-interesado. President by default. Basta kasday, nagadulakit di sa lunsod mo si ka Emilio. Unak man no interesado ni Uncle Dencio. Imbabawi na mo. Mama, agpudno kayo man? Binutbutang iyo ka din ni Uncle Dencio? Ay nawaw, saan Amok ati kayat ti kaduan nga agbalin a presidente kat ni Uncle Dencio. Di ka man nagsawa ka sa si ka Emilio. Imbis amaragsakan ka, tasyak nga inam ti presidente. Saan? Takastamot ti ibagbagam. Siguraduan nyo laang nga amuyo tar aramidan nyo, mama. Saan mo't ngamin analaka ti trabaho ti agbalin a presidente? Siyak pa'y ti kunam. Nalakalaang dagita kanyak, Emilio, anak ko. Nadamag yung kaditi na pasamak kan Tata Orling, Uncle Dencio. Anyot napasamak? Awan pa nadamag ko Na-aksidente ka nung. Kaano? Idila ang rabi, Uncle. Numabalin, agpatulong tayo kumakadagiti clan members, tapno at dagastusan da. Ni Antim a Helen ti kasaritam, ta iso ti president tayo. Diyak kayat ti makisarita kan kuana, Uncle. Da kayo latan ti mangibagakan kuana. Para mo't day ta iti kariyunyunan tayo Amok ti ugali ni Auntie Helen, Uncle. May mayat no da kayo ti mangibaga, tabarang denggan na. O sige, mapana kita enda. Tapag saritaan mi ti may papaniti day ta abanag. Un, Uncle, aramiden tayo kumatikas iti aramiden tayo, idin Uncle Wilbert pa iti clan president tayo. Naaksidente da kanungarod kasinsin. Madam President, kunamot akasinsin. Si Kaki Dimot. Ay, Madam President, kayam ti kayat mo nga yawag mekan ka. Wan tapno sosyal. Aramidon tayo kumatikas itar aramidon tayo. Idi ni kasinsin Wilbert pa iti President, Madam President. Dinakman isuro si Cadencio. Saanan ani Wilbert ti President ita. Napintas man da dyan narugyan na, Madam President. No adda mayat at tumulong, idiritsu dalatan kadakwada. Basta ibagayo iti group chat tayo an aksidente da. Apay nga ikanak iti trabaho ngay. Suggestion lang mit kiti dayjay. Nang runa, kat alis tumat at tumulong iti dagiti na aksidente ita. Apay adagadot ibagbagam. Saan kamot nga officer iti klan tayo kat? Wen, ngam concern member aklang mit Madam President. Di ka man agpakalaing si Cadencio. Urayan nyo no anyat ibagak. Saan akasta nga una ang daki din. Kumusta lakay? Anya tinagsaritaan nyo iti clan president. Jak amo iti dayjay Helen, bakit? Ay nawaw, apay mo't. Iso nga rod anapan ka ijay tapno makapagsarita kayo. Kuma, ngam di namat kayat amakibiyangak. Ne, apay kanungay. Isu kanu nga rod ti President ita. Imbagam kuma asigod mo't nga agkulkolekta tayo no adda clan member nga kasapulan. Sa bali mo tiket na bakit? Narigat lagi dito ag-suggest iti President tayo ita. Ay, si kantumo nga min lakay. No intuloy mo kumangamin iti. Si kakumati presidente ita. Mabalin mo kumati ag desisyon. Makamumot din ni Helen Kaano ti reunion, mama?
Mayo 25, anak ko. Isuti nagsasaritaan nyo? Saan? Siyak laang tinagdesisyon. Nay, apay ngay. Lunis sapay mo ta 25, mama. Lunes nga agpaiso. Ada parikot? Mayo 29 latta kuman, mama. Sabado dayjay. Naa. Anya ko ba ti diferensya na? May met no Sabado, tabarang ado ti makiriyon yun, mama. No Lunis nga men, amangan no ada trabaho ti daduma. Apay aya akontraan nyo amin nga aramidag. Kontraan. Saan ka akong kontraan, mama? Suggestion laang mo't dayjay. Siyak ti presidente. Isu ano anya ti imbagak. Isu nga raw ti masurot. Anya? Tapno adamat serbina asyak ti presidente ti klan tayo. Anya ti plano lakay. Makiriyon tayo kadi, no? Kaano ti reunion? Mayo 25 kano. Final dayjayan. Isumat tinabasak iti group chat tayo. Lunis samot dayjay bakit? Lunis nga agpaiso. May mayat ko man no Sabado. Ngam narigat mo ti makisarsarita kan Madam President. Wan nga rod Katanya ngay, mapantayo ka di, no? Mapantayo lang ta bakit? Tapnawan maibagada ka tayo. Kumusta ti venue ti reunion tayo? Jak mo ante auring. Kunak man no updated ka. Awan mo chat da iti group chat tayo. Uray dagiti officers. Si madot damutan. Kasanumat ngamin. Kaslasaan nga amo ni Antim Helen tar aramiden na. Day tangarod, anti. Ipilit na nga presidente. Ngam ni, kastoy matin ti mapaspasamak. Ay, una yan ti kasta. Day tansamo lang param magtipaglaingan na. Ti amo na siguro kat relax na ang ti agbalin a president ti klan. Nagpaisuro kuma kan Wilbert. Awan nga rod baby ang na, anti. Suggestion to pa'y kat di na kayat adenggan. Iso nga agul ulimak mutin ati daduma. Ay, awanan ano kasta. Anya ngayon ti pagbanagan day taaklan. Magitam day ta, mama. Manmanula ang timay akabagyan tayo. Agtalda ka man si ka, Emilio? Maawagan ka di pa'y a reunion ti kastoy. Dat tayo lang mo. Nasapa pa imbat nga men. Ay no, kat no alas 9 tagsapan, mama. Sigurado apa umaypay lang ti daduma. Da kayong tumod ngamin, mama. Ti kayat yu, da kayo ti masursurot. Apay asyak ti pabasulam ngay. Gapot na di umot ammo ti inararamid nyo. Idi na Uncle Wilbert ti presidente. Ado tayo amor-ornong. Itakit awanin. Dayta ti kagurak launay kat. Ti maikumkumpara ak iti sabali. Ay na, mama. May salaang ti kayat asawan dayta. Saan kayo pa'y anak kasagana para iti dayta a posisyon? Kabailan nyo kadipay, Auntie Helen? Naa, Madam President, kunamat Kasla di yu bagay ti agbalin aklan president, Auntie. Apay akas ta ti panagsasaong kanyak si ka, Josie. Takas makita kat di yu amo ti aramiden nyo, Auntie. Nasakit lang tinakambyo. Ngamen, siyak ti President ita. Amoyo ka din no anya ti responsibilidad ti may sa president, Auntie. Amok Api nga rod nga ado dagiti members nga agreklamo. Baybayan niyo tagreklamo da. Imbes nga agkay-kay sa tayo, awanan. Kitain nyo man ti reunion tayo ita. Saan akas idi anakaragragsak ti amin. Panagkuna kat saan kayo pa'y anakasagana, Madam President. Di mo ipilit agbalin a presidente. No saan mo mat akabailan, mama? Sana mabalin na masukatanak. Iso nga rod ti kayat ti kaadwan, mama. Nanggal din siyo ka no ti maisukat ka na kayo. Naa, kasta nga rudan? Sukatan daklatan akasta? Gaputan nakita da asaan nyo akabailan, mama. Kabalak pat Di ako maipilit ti kayat yo. Apay adinak suportaran kat siyak ti inam. Siyak ti nang ipasngay kang ka. Siyak ti nang palamot kang ka. Gaputa kas makita kat marigatan kayo, mama. Saan kayo pa'y anak kasagana para iti dayta abanag? Si kakano ti isukat da presidente kanyak. Wan kasinsin. Kinasarita nak nga ron ni kasinsin Gris itay. Imanugot ka mat. Wana, ta para matitipagsayaatan tiklan tayo kasinsin. Ay nawaw. Ti ibagam kide. Kaya't mo ti agpasikat. Nay, saan
Saan apod no dayta? Ay, agin didi ka pailaan. Wan ka sinsin. At dangag pa iso ti kwartam tabak nang kayo. Ngam no para kanya, kat saan aday ta ti pagbasaran no asino tagbalin a president iti klan tayo. Adu pa itinasken asursurwam ka sinsin. Anyat pa nagkunab kanyak? Awan adal na? Ti kayat ko asawain, kat kurang pa iti ammom, kan kapadasam no maipapan iti kakastoy abanag. Di mo kumasakitan, ti imbaga kang kakasinsin. Diwan laang, da kayon tinalaing. Ada na bate a kwarta iti klan tayo, kat kaya iti members nga utangan. Awan pa kausaran ti kwarta ayala kay. Awan pa'y mutkit di. No kasapulan da ti kwarta, mabalin abuluden da pay. Gamsakbay nga ipabulod jud da ita a kwarta, kasaritam nga umuna dagiti members no anyamat ti may bagada. Ibagak to iti group chat tayo, inton madamdama. Wen, pagsasaritaan nyo, iti kasta kat awan rumso aparikot. No anya ti opinyon da, ay kat ibagada latta. Awan dakas na no para mat iti pagsayaatan ti amin. Tapno maliklikan mo't laangan ti sana pagkikinawatan. Aywun gayam, nakitak mat ang nag-live ni Helen iti group chat tayo. Nasakit-lakit ti tinakam na dayjay. No kayat na ti ag-presidente, aramiden na kumangarod ti may parbeng. Saan aga po ta iso ti adda kwarta na, kat isumatan ti agbalin a presidente. Dayta ti di na maawatan bakit? Barang makaamiris tumat lang dayjay akasinsin ko. Mama, nabasa yo ti chat na Uncle Densyo iti group chat? Pagan anok kumangay. At da maadal yo kan kuha na mama. Pagan anok mat abas-basaan ngay. Kan may sa, nag-live akon iti dahi a group chat. Naa, apay ang nag-leave kayo? Iso nga ron mat ti kayat ko. Anyan tulaangan ti maibaga dagiti karyunyonan tayo iti kasta nga inaramid yo. Isumat lang at rider na kita at tao. Aging ka kadiita? Kat nasakit tinakam yo tan Uncle Densyo ti presidente tayo. Awan bibiyang ko dita. Ay na mama, amuan nyo kumapay no anyat responsibilidad ti may sa aklan president. Agsaksakit tinakam yo, kat adamot punto tinaibagada. No kayat mo tagbalin na presidente, adupay ti gundaway mama. Saanan? Ti kayat dalaan kat makaadal kayo. Saan mo't ngamin alala kat agbalin a presidente kat? Ala huston, agsardang kan. No talaga akayat yung tagbalin aklan president. Amuan nyo, dagiti rumbang aramidan nyo. Tanong makita da kabailan nyo. Amangan no isuda pa ya mismo, ti mangi-appoint ka da kayo. Ay, wow! Kasmay sa a leader iti anyaman nga organisasyon, rumbang nalaang nga ammom ti araramidem. Di mo ipilit ti mangala iti posisyon no saan ka mat ang nakasagana, kandi mo mat kabailan at takderan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ni, adda umaw-awag iti cellphone nila kay. Nimot ni akabsat na ti umaw-awag. Sapay madama nga agin ina na nila kay. Tinasayaan. Sungbatak lat na. Amangan no napatig ti bagana. Hello, nini ading ko. Ay nawaw, apay asikatisim mong bat.
Ni Manong Itan ngay. Madama nga agin ina na ni Manong mo. Parbangon nga minan ang nakaawid dito balay. Anya? Anyat masapon mo kin ni Manong mo aya. Ni Manong Itan ti kayat ko ang makasarita. Saan kat asika? Ibagaktukan ko na no makariing ading ko. Siya kunti mang ibagakin ko na. Saan ko akasapulan ti tulong mo? O sige, adakan ka dayta. Ibagam nga awagan nak no makariing. Tanapataglaunay ti ibagakin ko na. Wen, ading ko. Ibagaktukin ni Manong mo. Di mo man liplipatanan ah. Wen, ibagak adagos ken ko na. Apaman ang makariing. Agkape ka pa'y etan lakay. Agyaman naklaunay bakit? Ayun gayam, imawag ni ading nini iti cellphone mo itay. Nakaturog ka, iso asinong bata. Kahit, anya timbaganakin ka. Si kakano ti kayat na makasarita. Iso nga awagam to kano, tanapatiglaunay ti baganakan ka. Eh nawa, apay kami na di na imbagakin ka. Jakman am mo iti kapsat mo. Amang ano dumawat manin iti kwarta. Siguro awan mat nadakamat na kanyak lakay. Anya maten ni Nini. Ay, mabiit lang ang talaag ti cellphone mo. Awagam ta kasaritam, bayat ti panagkapem. Inton madamdaman, bakit? Ay saan alakay? Siyak tiguraan dayjay, no di mo awagan na dagos. Ibaganan tumanin asaan ko nga imbagakin ka tibilin na. Imawag ka kano itay nakaturog ka. Wen Manong Itan. Ada na patag nga ibagakin ka. Anya day jaya. Adanas ken abayadan mi iti pagadalan Manong. Kahit, Ikanak kumapay iti pagbayad ko. Kurang nga mintinted ni tatang akwarta kanya, kat saan nga umdas dayjay. kano ka sa pulam aya? Itamat laangan Manong. Anya? 2,000 ti kasapulak Manong. Pakisend iti GCash account ko. Sa nga ribo lang timaitid ko ken kaading ko. Ay nawaw, apay ngay Manong. Manulaang mo ti susuldwag ngay. Anya ngay nga rod. Pakisend iti GCash account ko ti kwarta. Urayak Manong. Okay, isend ko. Kalpasan ti panangan mi. Agpakas inak pay. Inulbudan na kami man gaya man kinimanong mo. Ay nawaw, anya ti basol ko tatang. Di ko nam kanya, kit ada na patag nga ramidin nyo, itayan tigayam mo. At damat nga agpaiso tatang. Anya nga ro dyan nadamag ka. Anya anadamag yu aya tatang. Nagbits kayo mit gayam. Di mawat ka pa iti kwarta ken manong mo. Ay kwa tatang. Agbain ka ba iti asawa ni manong mo Kas tauna iti panagtipid na. Sa ita, gastusam itawan kas iskan na abambanag ti kwarta daw dawatem kadakwada. Kwartamat ni Manong Itan dayjay. Kwartada nga agasawa. Laglagi pam anang asawan ni manong mo. Nagadulakit din nga ibagbagayo tatang. Nag-beach mo't gayam ni Nini akabsat ti asawam. Nagpakash-in ni Itan kanyak, di napalabas nga aldaw, takasapulan kano ni Nini ti pagbayad na iti pagadalan. Ngam apay akas jay. Kasano na amuam nag-beach da? Nakitak ti pusda Ay nawaw, nagpusda gayam iti Facebook. Wen mare, di mo nakita ayak. Awan nakita mare. Amangan mat no in black na kamutan. Day tatijak mo. Nabayagan nga awan makitkitak apos na. Ay awanan, amangan no in black na kayo kaniitan. Wenno saan, amangan no nakahide dagiti post na kada kayaw. At dapay matnagan na, friend. Ma-search ko pa'y mat. Nakahide nga rod ti post na iso akasta. Saan yaw amakit kita? Ay, naglukon day di a babae. Amo na anarigat ti trabaho ni Manong na. Agsaysayang pailaang mat iti kwarta. Saan samat nga amo ni Itan ti aramid ti kabsat na? Talaga asaan, mare? Agpada kami laeng nga awan amo na. Addan samat parikot mo lakay. Itay pa'y anak ulimag ka dita. Maikaw akman. Nag-text nga rod ti kapsat ko itay, bakit? Anya tintext na kin kaya. Anya kumapay, bakit? Dumawdawat manin iti kwarta Pangusaran na kanumanan. Adda kanumanin project da. Anya? Masiksikuраnak, bakit? Jak ammo no pangalaak manin iti kwarta nga itid ko kinkwana. Kabsat mo matday jay lakay. Ti saan tayo nga ammo?
Kat nupudno nga tati ibagbaga na kanya, wano ulbudan nakmutan. Saan ang mabalin nga ibagak tinaibaga ni Mari Reva kanyak? Ang mga nusyak pa'y tidakas. Ay nawaw, napauli magkamot, bakit? Ah? Ay, kwa. Adala na lagip ko lakay. Adakin ka ano ikam ti kabsat mo. Si kamot ti makam mo ngagdesisyon. Na-receive mo ka day? Wan manong, na-cash out ko matlaangan. Agyaman naklaunay iti kwarta nga inted mo Awan na nyaman na ating ko. Siguraduam lang a project ti pangigas-gasto sa miti dayta kwarta. Wan manong, kaano ayaan nagulbudak kang ka? Kumusta gaya mo ti panagadal mo? Agturpos ka itatawan, saan ka day? Sa anak asigurado manong. Ay nawaw, apay asaan ka asigurado? Wan ata on process pa ang ti thesis me. Say-saya atam ngamin tapno malpas mo mutin dayta a kolehiyo. Amumut asaan tayo abaknang. Agrobwata kun tatang. Eh nawaw, apay akas tati kawas mo nini. Apay ka di tatang. Saan mo takas tati uniform nyo kay? Saan mat ngamin tatang? Awan klase mi ita, iso akas to iti kawas ko. Sa di naman ti papanan nyo ay Agrelax kami laang tatang. Di kay madanagan, tasi daglang ti papanan mi. Saan kami nga umadayo? Kas kalabak nang iti kas tangar aramidan. Nay, barmat ti ayan danini. Bar? Kita ang ti impos na bakit? Ayun. Barangag paiso lakay. Anyat aramidin na iti dayja abar. Italaang anakitak ti kastoy apos na. Nalipatan na siguro nga inhide kada talakay. Anyat kaya't mo asawan bakit? Idi pa'y nga agpo-post iti kakasta. No da dumakot beach ti ayanda. Nakahide laeng kada ta, iso nga awan makita ta. Ni Mari Reva tinangibaga kanyak ta iso ti makakitkita. Saan ko laeng imbagbagakin ka lakay? Naglokon dayja babae. Kasta una ti panagtip-tipid tayo dito balay. Sa ita, kasta ti aramidan na. Agsaysayang kit din, iti kwarta. Nakaawag kayo matatang. Napatag ti bagakin kaitan anak ko. Anya ti bagayo tatang? Noag dawat maninini ti kwarta king ka. Di mo pa lang ikikan. Happy gulaki da jakapsat mo. Agsaysayang lang iti kwarta. Nakita ka ron timpos na iti Facebook. At daday iti may sa abar ita tatang. Nalipatan na lakit di nga inhide da dya apos kada kami kin Casey. Nairwaman iti kasta panagbiag. Kunamlan asino abaknang dayta kapsat mo. Di namot agtipig. Agburag nga ron titarak iti nakitak da dya tatang. Uray kanayon ko abagbagaan. Talaga sulpang. Awan tinggin na sao. Jakida mo ang mga nusaan maring agturpaws itatawain. Kasano kuma, kat sa balimot nga men ti ipang pangruna na tatang. Makaparurod mo ti ugali na akasta. Korta ka di manin ti dawatem? Wan ko manong. Awan korta kita. Ay nawaw, apay akastamot dun manong. Saan tayo abaknang? Dahil tatilaglagi pam. Anya? Ti ipagarup mo siguro kat jak maamuan ti kalukwam anya. Kalukwan? Amo ka, kas kalabak nang dita. Agbabar ka pa'y gayam. Kinadapay out of town nyo kadag iti gagayim mo. Ay kwa manong, bito ti pampanunutem. Inlibre dakla ang dagiti gagayam ko, iso asimuro takmet. Di nak maulbutan itan. Kas na ko nakitayan. Awan maitid ko akwarta. Taured da kami. Agtip-tipid kami mo't ditoy. Anyat maipaay ko kan kani ni ading ko. Anyat imbagbagam kinimanong itan, Di ka maawatan, ading ko. Amok asinugsugam ni Manong, iso at di na kayat timangted iti kwarta kanyak. Saan apod no dayta? Apay ko mga aramidak nga iti kasta. Sipod nagasawa kayo kini Manong, katawanan. Manulangan itad na akwarta kanyak. Masapul pa'y nga agdawatak. Saan akas idi amang tad tunggal agsweldo? 24 mo matan. Mabalin mo ti ag working student no kayat mo. Nalaka nga rod. Kasta mo tinaramid ko, idi siyak pa'y ti agad-adal. Kagurgura kalaunay nga ipag. Kwarta gayam ti makagapo, iso agumura kalaunay kanya. Puskol ro pa kamat ngamin. Iso matlagayam adi mo kayat ang mga sawa ti kabsat mo.
Tati kayat mo kat sikat ti agnumar iti kwartana. Agtipid kamat ngamin di ka agin babak ng dita. Nukasta nga rod, sika ti kaapa ni Nini, Mare. Wen mare, adda saan mi anagkin na awatan. Pugtuak, Mare. Kwartaman ti makagapo. Naalam mare, Kunak tumat. Sika ti patpatamaan na iti Facebook. kagura naklaunay dayjay nga ipag kumare. Karibal ngamin ti panagkita na kanya. Karibal. Wen, karibal nak iti kwarta ni Manong na. Ay una yan. Ti kayat na kat isulang ti agnumar iti kwarta ni Manong na. Wen mare, madlaw mo. Ay san mabalin ti kastaa? 24 na matan. Mabalin nan ti agtrabaho. Ay, jak amo iti dayjay nga ipag kumare. Managim bubukod launay. Gastadora pa ko na, Mare. Demonyo day di akisi. Eh, nawaw. Apay nga ibagam adimonyo ti asawa ni Manong Mau. Ti kayat na ngamin kat bukudan na ti matmatgadan ni Manong Itan. San nga ugali ni Casey ti kasta? Naumadalaan kin ka, tagsaysayang ka iti kwarta. Manipod inasawa ni Manong day di babae. Awanan. Dinan mapanunot ti mangtad iti kwarta kanyak. May naging bubukod kamit ngamin. Ilang bagim ti pampanunutay. Pudno matatang. Diyo ka dinadlaw asipod nagasawa da kat saanan amangtad ni Manong iti kwarta kada tayo. Masapul pa'y dumawat tayo. Kaputan na nayunan ti responsibilidad ni Manong Mau. Dita ko matimawatam. Ay, jak amo kada kayo. 24 mo matang. Iti kasta nga edad mo. Mabalin mo tagtrabaho. Sa anak pa'y nga rod analpas iti panagadal ko tatang. Kasano kung maamalpas ka? Kasi sa bali mo intularim. Uray ti kabsat mo. Kasi madutay at tumulong kin ka. Adda ka matgayam Manong. Di mo imbagbagang umay kagayam dito'y balay ita. Himayak, tanapatagtibagak ka. Anya day ta Manong. Mabaling ka di asar dengam timang padpadakis ita asawa. Anya? Desisyon ko ti saan amang tad iti kwarta ka. Di mo pabasulan ni ipag mo. Ay, kwa Manong. Aging babak ng kantumag nga may. Nalakalaan kin ka tagsaysayang iti kwarta. Ngamin, di mo amo tirigat tagsapol iti kwarta. Ni Manong mat. Pudno may, 24 mo. Ngam kastapay lang ti mindset mo. Nagasat kalaunay, Mari Casey. Apay an naibagam ti kasta, Mari Reva. Wen ata saan akanunungan nila kay mo ti aramid ti kabsat nang agin babak nang. Ay wen, pudno launay day tamare. Kinapudno na, kinasarita na pa'y iti personal ti kabsat na. Saan one-sided ti asawa, Mare? Patas laeng no para kanyak. Wen mare, sipod pa idi, no asinot nagbidot, iso ti bagbagaan na. Saan nga amin alalaki kat kasta ti kapanunutan na, Mare? Jay daduma, kanunungan da ti kabsat da, uray nagbidot, takabsat da ket nga raw. Sa bali nila kay kumare, saan akasta ti mindset day jay. Isu asaan akon amas daaw, no saan ka amalos siyang, Mare. Responsable nga men ti asawam, ken amuna ti rumbang nga aramidan na. Launay amare, sa anak ka ma-stress kin nila kay ko, iso kastoy, blooming latang aging gaita. Pudno ka di tinadamag ko, lakay. Saan ka numot ang naipasa ni Nini titisis da? Talaga saan bakit? Ay nawaw, apay ngay. Kasano kumangamin kat sa bali mo into na rin na. O di agin roll tumanan. Agin roll nadda kwarta na. Ngam no awan, agtrabaho kit din. Anya? Awan serbi ti ado at tulong tayo kan kuana. No di namot aramidan ti pagrebangan na. Sayang lang ti kwarta. Sa bagay, addamat kit di puntum lakay. Tapno mapadas namot ati agtrabaho para itibagina. Enya nga ita. Jak amo tatang. Sinayang mo, ti tsansa makaadal ko ma. Agin rolak kumamanan inton umay atawon tatang. Heh, sika ano da kwartam. Tulungan nak atatang. Ay, awaring. Manu atawin ti sinayang mo. No inggaid mo ko matinagadal.
Idi kumapay ang napalabas atawan ang nagtulpos ka. Bumawi akong tatang. Kasano kumakit ore ni manong mo etan ang ayat at tumultulong ken ka kit na dismayamit tayo. Kasanuak nga rudan ita tatang. Ino kayat mo ti makaadal? Agtrabaho ka ba eh? Agurnong kay ti pagadal mo. Tapno mapadas mo mutlaeng tagsapul iti kwarta, anak ko. Ay, nawaw! Nusup suportaran na ka ti kapsat mo nga uray at damat tan pamilya na, ikam iti importansya ti tunggal tulong nga ititid na ken ka. Di ka agin babak nang, tapno awan to ti pagbabawyam intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya, matan da iti a brief mo si Karinante? Apay, bakit? Ay, nawaw. Kita naabot-abutan matan. Ibasura kong dagitoy. Ay, sana di mo ibas basura bakit? Mabalin pa dayta si kakit di mo. Di ka mabain akas to iti brief mo? Di bali tano isuot ko kit saan mo't makita. Ay, naglokon. Gumatang kamat iti baro a brief mo ano ada mapasadaam. Awan pa'y nga rod budget bakit? No niya dad, isupay lang ti maanusan Anya nga minan ti size mo? Diyak mo. Large Summit 1 XL. Igatangan kalangan. Ada nakita ala ko ni Nana Sophia kat. Ada kwarta maya. Ada pa'y nabati iti tangdan ko. Kaasi kamot. Di ka makagatang iti baro a brief mo. Ada pa'y karne Nana Sophia. Karnet baboy ti adda, yun is nakaw. Kagudwala ang tigatangak Nana. Naimbagla abalunan ti anak ko iti pagadalan. Nagrubwat mo ni Kael. Idagas ko ti balon na iti pagadalan, ta makitang danak iti ayan damadam sabil inton madamdama, Nana. Ayun gayam, sagmamano to'y brief ala ko yun, Nana. Dayjay laeng tawan ti pang ubing dita. Para kinilakay ko ti gatangak, Nana. Kunak ano para kin ni Kael. 3 for 100 laeng. Agpili ka no anya asize ti umanay ken ko anak. Dahito ilatan, Nana. Talo laeng. Wo, Nana. Igatangak man iti brief na, takaasimot. Naabot-abutan ti brief na, Nana. Nagasat nila kay muken kanakaw. Nga may amom nga igatangan iti brief na. Kapilitan, Nana. Awan ka nung amin budget na, iso asya kon ti gumatang para kinkwa na. Awan mapaspasadaan na aya. Jak amuman, Nana. Man-mano ti pasahero kunanamot akanayon. Anya? Adto'y ti bayad ko manong rinante. Nay, saanan lovely? Apay asaanan? Itad mo lang ti cellphone number mo kanya. Ni manong mat. Amangan no agungat ni bakit mo Sikreto talaang namin Sige man lang. Mudto ti cellphone mo. Ta i-save ko ti number ko. Agyaman aklaw na lovely. Ilibre naktumanin no ka Wala, basta si ka. Ag-texakin ka, tapno may save mo ti number ko. No kasapulam ti tricycle, ag-text ka lang ta kanya ading lovely. Ay nawaw, saan mo ting ag-reply ni lovely kanya? Apay nga yakas dyan. Wala,
Nag-expire rin, tilod na. Adapay karga ti Gcash mo dita, lakay. Ano nun ti Gcash, bakit? Ludampay man ti number ko. Awanan naibusan. Anya? Pinagload ko mo't tinabati tay. Isong awanan, naibusan. Mapan ka man nga ron iti ayan ni Nana Sofia. Paludam ti number ko, tada napatag nga awaga. Korta ngay. Awan kwartam dita aya. Uray 20 pesos laang lakay. UTP 15 kumati load mo. Awan kortak, bakit? Ay nawaw. Pangus-usaram iti kwartam aya. Tunggal agdawatak kat ibagang maawan kwartam. Amomot aman mano ti mapasadak, bakit? Nala, mga laka iti 20 pesos iti wallet ko. Kumusta ka, lovely? Italaang manan asinong batam ti awag ka. Nasaya at latamot, manong. Sa dinutayan mo itangay. At daak laang dito'y balay. Kasta ka di? Saan ka maburing dita? Saan mat? Si Kangay, sa dino ti ayan mo ita. Adak dito'y balay. Awan ni bakit mo dita? Awan, nakitang danmanin iti kaaruba me. Saan ka ngagpasada? Inton malampay. I-open mo man ti kameram tapno makita ka mat. Saanan? Nakababain mat kan ka. Alamot tan please, kayat ka makita. Okay. Oh, aday ta. Makita na ka di? Wen, makita kan. Ay na, talaga nagpintas ka. Ngam no agof ti video call inton madamdama na ibusan ti mobile data. Lodan ka manan At dapay kwartam. Adda, mano ilod ko kin kaya. Mano ti kayat mo. Sanga gasot manan? Mabalinti umutang, Nana Sofia? Anyat utangam, Eunice. Itlog laang, Nana. Apay ngamin adi ka dumawat iti kwarta ken lakay mo. Itlog samot ka na yun ang tisidsidaan niyaw. Awan kwartak, kunanan tumot laang, Nana. Agpaspasada ng awan kwarta na. Agdayamot kasta. Jak amo iti asawak, Nana. No adda mapasadaan na, irimit na kumangamin kan ka, tasi ka timangitulain. Awan mo't mairimit na kanyak, Nana. Ay, narigat ti kasta na kaong. Di nantupay kabailan ti gumatang iti masapsapul na. Imposible mo't nupulos nga awan kwarta na. Ang mga nusaantay nga amaw, kat addagaya man sa bali agas-gastusan na dita. Ayan mo ita, ading. At daak dito'y balay ti kapsat ko. Makiistambayak man mat. Kita akban? Aha. At day tani, oh. Dakkel mo't gayam ti balay da. Sakto laang. Maburing ak nga ro dito'y. Anyat kayat mo? No ibagakan ka, maitid mo nga ta kanya. Wen na. Mangisendak iti kwarta iti Gcash mo no kasapulan. Ay nawaw, agpaiso manong. Wen. Agpakas inak inton madamdama. Tapno may send ko ti kwarta ken ka. Gatangem no anya tiket mo akanan. Ay na, agyaman naklaunay manong. Awan na anyaman na hading. Basta siga. Soft drinks man, Nana Sofia. Nay, italang manan nga may ka dito isturkaw, lablay. When ata da umay ko gatangan, Nana. Man-manumot laangan nga agpalod ka. Nagpakunik kayon sa mutan iti wifi. Saan pa'y, Nana? Wanaw, agtip-tipid ka mutan. At da sponsor ko iti load ita, Nana. Ni ngay renante aka aruba yo. Anya, Galante day ja aka aruba yo, Nana. Mangisesen pa'y iti kwarta iti Gcash ko, na, kunak tumag. Adda sa bali agas gastusan ti loko. Anyat imbagayo, Nana? Ay kwa. Amom kaday nga adda asawa ni Renante. Amo ka, ngam isumit tinagboluntaryo amang tag iti kwarta kanya. Sa anak mat adim mawat kan kwa na, Nana. Kasla proud ka pa'y laeng iti bagay. Sakto lang, Nana. Sa bali at talaga no napintas ti may sa babae. Kitaan nyo, Diyo istoryaan iti sa bali ti naibagak kada kayo. Sekreto tayo laeng, Nana. Gumatang ka man mo't iti sidaan tayo, Renante. 50 pesos lang tinabati dito'y bakit?
Ay nawaw, kanayon laangan nga awan kwartam. Apay akasta ka? Awan nga rod bakit? Manulaang mo ti pasahero kita ingay. Kan may isa, nangina ti krudo ita. No kasta nga rod, agsapol ka pay laang iti sabali a pagtrabahuam. Day talaang mo't agpasada ta amok nga ramidan. Ngam awan mo't nga rod mayaw awid mo a kwarta. Nabayagan na kasta. At danto ka di bakit? Wano, adda sabali a paggasgastusam ajak mo. Nay, awan mo't bakit? Good boy da taoan niya. Paliiwom ti asawam, Yunis nakaw. Apay ka dinana. Adda sa balay nga igasgastusan na. Anya, Semi-sugar daddy ni Lovely ti asawam. semi-sugar daddy. Wen, semi-sugar daddy kunak tasaan mo't abak nang, ngam adda budget na para iti sabali a babae. Di nakman rabakan akasta nana. Pudno ti bagbagak na kong. Ni Lovely mismo tinangibagakan niya. Aluludan kano nila kay Mau. Saan laeng aday ka? Mangisesen kanupay iti kwarta nila kay Mau. Anya, no sabali a babae, adda kwarta na? Dayta nga rod ka. Galantay no para iti sabali a babae. Awanan ba inday je arinante? Talagang awanan ba inday to'y alalaki? Abay ko, sino tinangdanog ka niya? Kurang mo pa'y? Ay nawa, apay ko takasta bakit? Nakaturog ti tao, dumanog ka higit din. Apay ka daya? Anya ti kayat asawan dagitoy Ha? Apay ka daking ka ti cellphone ko. Ikam gayam iti kwarta day ta alabli. Diyak amo a sugar daddy ka gayam ita. Sugar daddy mo't nga ibagbagam. Di kan aglibak ta amo kunti kalukwam. Nakitak aminan rinante. Galante kano sa bali a babae iti saritaan. Ngamno da kami iti anak ta. Kanayon nga awan kwartam. Kita yung timata ka dinalog mo, idirabi bakit? Nablakayan ng tao. Kurang pa'y kit di day taa. Ay nawa, di ka masyan kanya kaya. Apay ko maamaas siya na kang kangay. Di kan tupay na konsensya anang ngaramid iti kasya kada kami iti anak ta. Karkaro asa anak ang makapasada nung kastoy lang. Di saan kan nga agpasada, anya ko maitangay. Isumat la ang asabali a baba iti agnumnumar iti mapaspasadaam. Feeling sugar daddy kakit marigrigat ka lang arudon. Ni bakit mo? Pudnumad, ultimo brief mo siya pa'y tigimatang. Kita amta chinilas mo, saan pa'y anasuksukatan? Chinilas mo day ta iti manu atawan. Ita, ada pa'y ganas mo nga agbabae? Si Miss Sugar Daddy nakakanumat nila blerinan ti anak ko. Nang ibaga mo tatang. Sumart ibagbagada. Feeling Sugar Daddy kakanumat. Saan ka mo't abak nang? Nailaw anak lang mo tatang. Sana may parbang tikas jaya. Galanti ka no sa bali a babae. Ngam di mo mo't maipaay ti masapsapol ti pamilyam. Kita ang pa ito chinilas mo. Ti chinilas ko pa ilang mo tinakita yung tatang. Daanan da ita. Gumatang ka mo't iti barua. Ti kasapulam, kan kasapulan ti pamilyam, ti pangrunam. Nakapigpisa mo ta sa uyo tatang. Wala, tapno mangag mo. Sana rita kinababaerom tinangruna. Asikasum kin ti bagem, kin pamilyam. Sardangam man timang padpadakas kanyak si Lovely. Ni, apay, awan mo't dakas nga insawsawang kumanong. Di ka man agindidi. Ay nawaw, apay ama kaungit kamutin kanya. Una, tay bagbagam ka no asyak ti sugar dadim. Sugar daddy? Wan, laklakay ka iti sa nga 15 atawan ngam iti siya. Ngam saan ka mo't abak nang tapno maawagan ka iti sugar daddy. Anya, Semi-sugar daddy ka laeng ano iso. Iso ti maibagay kan ka manong renante. awanan kay tibain. Si kakit di mo't. Nagsakit ti pa nagsasaong kanya. Kat agpada talaeng mo't nga awan babain na. Kumusta kayon kin Renante? Ay, kaya't kun nga isubli ti anak yu tatang. Mawatan ka anak ko. Marurudak launay iti deji a tao. Kaslaawan panunot na. Ura sino mata? Gumura iti tawa kas jay taramid na.
Idi pa'y napalabas nga aldaw a pagtaltalawak, ngam di namot kayat ti pumanaw. Adda kada kayo na itaadwa. Noon niya ti mapagsaritaan niyo. Saan akon amakibiyang? Di ka matanagan. Saan ko akanunungan ti bigdot anak ko? Nasaya at mo't no kasta tatang, tapno saan a dumakkel ti ulo na. Tapno di na ipagarop a nasaya at ti kasjeng aramiden na. Nana Sophia, may sakilo man akarnit baboy? Italaang agimatang ka iti karni ah. At na pa sa daak, iso agumatang man iti naimas nga ipasidak iti aginak, nana. Kasta ah. Family first. Uwen, nana. Ti kasapulan ti pamilyam ti pangpangrunam. Saan ket at ti kasapulan ti sabali a babae. Tane, birngasan da kamutten iti semi-sugar daddy iti kasta nga aramid mo. Saan na maulit ti kasjay, nana? Ayun na. Aramidum ti may parbeng, tadamutten pamilyam. Oh, karnilaan ka da iti gatangam. Ken soft drinks pa igayam. Anya soft drinks. Noan niya ti adda dita, isaw, nana. Mala, mabiit lang nga raw, ta isupot ko ti gatgatangam. Mayat ti timing iti anak tabakin. Anyat kayat mo asawan? Nakaluto akon, mangantayon. Nabsug kami kini Kael. At dain luto kapag sasangwan tayo, bakit? Nabsug kami kunak lang arudon. Nangan kami ti ayan dananang, sakbay ang nagawid kami. Nagtiksak mutkin ka, di mo ka dinabasa? Anya ko maita no nag-text ka? Anya ko maita kanyak? Agingga ka di ita, kat nasakit pa lang tinakam mo kanyak. Aging ga ita kat agburburak ti darak iti inaramid mo. Awanan ka iti bain? Ay nawaw, pakawan na kumamot na, bakit? Panagkunam ka di, kat nalakat ti mamakawan, ah? Orayag no kaano mapakawan nak, bakit? Ay, jak amo no mapakawan ka pa'y. Ngam uray mapakawan ka, saanan ang maisubli ti panagtalak ko a dinadaal mo. Masiksikuran ak launay tatang. Ay nawaw, anya launay ti pakasikuram. Una, laura anyat aramidag, kit kasla dinak mapakawan ti asawak. Aganos ka, tasi ka tinakaramid iti kalukwam. Ngam bumabawi akmat kadakwada, tatang. Basol mo, no apay akasta ti sitwasyon nyo ita. Agasam mga mindayday. Ginastusam ti babae, asaan mo mat nga asawa. Bidot ko nga dayday, tatang. Nanyaman ti mapaspasamak iti biyagyo ita. Daytan ti resulta ti bidot nga arabid mo. Tatang, tulungan akman. Anya ti may tulong ko ken ka. Kisang kumat akontrolado ti panunot kinrik na ti asawam. Mapagtita kong tatang. Diyak amo taramidag. Ay, wam, ni bakit mo? Barang mapakawan na kapay. Kasanungay no? Saan mo amamuan ti sungbat ti saludsod mo? No saan mo nga ipadas? Kas nakunak itayan anak ko. Aganos ka, tanadagsan ti basol mo. Ay, nawaw! Kas may sa apadre di pamilya, aramidem ti maiparbeng. Ununaem ti kasapulan ti pamilyam, sakbay ti sabali. Iti kasta, agtalinaet ti nasaya at alinangan nyo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Sino di imawag, Romina? Ni kasinsin Jenny nanang, sinaludsod na no kaano anawayaang. Nakasarita na ka di ti agency nga ibagbagana. Uwan nanang, No kasta nga raw, ti panagabrood mo pay lang ti ipangrunam anak kaw. planok mo't ngamin ti agabroad nanang. Iso nga raw, ituloy mo day ta aplanaw. Agabrood ka nga uray saan kayo pa'y anagkalay sa itidayja si Drake. Kasla di yumat kayat ni Cedric nga minapara kanya. Ay nawaw, common sense mo't na anak ko. Amom mo't a single mom ka. Ang mga nudumtong to ti aldaw, apanawan na kadayja lalaki. Nasaya at atao ni Cedric nanang. Anyat amo tayaw, kat saan mo't nga iso ti ama ti anak maw. Ang mga no adalaan ka sa pula na dayjay kang ka. Ni nanang mo't, negatibo man ngaminan ti adday ti panunot yu. Saan mo't? Talaga lang nga advance ti panagpampanunot ko anya. Anyat ibagam kanya kaya. Agabrodak Cedric. Matuloy ka nga rod? Wen, nagsarita kamin kin ni kasinsin Jenny. Sapay kumaata umanugot ka. No ka sa ti planom, suportaran ka ah. Agpaiso? Wen, para matlaang daytay ti pagsayatam. Amangan mo't no inton madamdamak at mga sawa ka iti sabaling. Apay ko mga ramidag ti kastangay. Adda ka nga rudan. Di ka matanagan. Tanakasaganak amang uray kang ka, Romina. Agyaman naklaunay no kasta. Agbiro ka kiti pagtrabahwak. Iti kasta, makaurnungak. Una, ipadas mo ti agaplay ije munisipyo. Adda nakitak nga impose dakit. Wen, agtrabahwak. Kat inton makaurnungak. Agawid ka tagkalaysatan. Sigurado ka dito yan, kasinsin? Un kasinsin, agabrudak para iti masakbayan me. Pangibatsyam iti anak mo ay. Nagboluntaryo ni nanang, iso nga ibatik kan kwa na, ta iso kano ti makaamo ang mga awir iti anak ko. Naimbag man taim manugot ni Auntie Mila. Kayat nalaunay ngamin nga agabrudak kasinsin. Numaminsan mo't ngamin ni Auntie Mila. Saan amaw-awatan ti ugali na? Ay nawaw, saan laeng amaminsan kasinsin? Kanayon kit di pay ah. Ni Cedric ngay gayam, amo nang agabrod ka? Wen, naibagak kan kwa na. Kat imanugot. Kapilitan ah. Si Kantaw, timang itulod kin ni Romina iji Manila, lakay. Anyat plano na aya. Sandang agidan kin kasinsin na a Jenny? Naa, agid dandaman kan saan. Itulod mo lata, ta ang mga nuday dya si Drake timang itulod kang kwana, kaagbabawi ki day. Madimot, ano saan na nga ituloy ti panagabrod na? Napagsaritahan damot tayo ti may papaniti day taba nagbakay. Hay basta, aramidem latan ti imbagak kang ka. Saanan akasapulan nanang? Naa, asino nga raw timang itulod kang ka, day dya si Drake. Saan nanang? Adamot ni Jenny ang kaduak. Mabannog laang ni tatang no itulod nakpay. Saan man anatang kan ti ulom, sika, Romina? Ha? Ay nawaw. Saanin nga ubing ti anak tabakay. Amunan ter aramidan na. Hello nanang, pasensya kayon ah. Italaang anak kaawag ah. Idi pa'y may siya nga aldaw or urayak ti awag baw. Anya ti masapul yun nanang. Ay nawaw, amum daytan anak kaw. Nasken ka di pa'y nga ibagak ayan anya. Kwarta ka din nanang? Di mo't imbagak kang kay di napalabas nga agpakiter kamay. Ta birthday ni ading mo inton umay alawas. Nanginan samot no agpakiter kayo nanang. Saan may? 20,000 laang ti magastaws. Adda ijay aminan. Ay nawaw, nagdakulan nanang. Mangipawit ka kidain. Di bali ata maminsan lang mat iti makatawan nga agbert di ti kapsat mo. Maan ano nga min ayan no agluto kay laangan nanang. Tapno makatipid tayo. Ay nawaw, saan ang mabalin ah? Sosyal tayo nga rudan ita. Ayun gayam, inayon mo laangan nga ipaw iti kwartak ah. Titangdan ko ang mga awer iti apaw. Anya? Agraraman kalaunay ba't nga may Mila? Agraraman mo't nga ibagbagam si ka, Greg.
Apay ngamin addi mo kaya't nga agluto tayo langay. Nas kun aya nga agpa-cater tayo. Isupay kita paggastusan. Ay nawaw, mayat matlaang no agpakiter tayaw tapno sosyal. Pasosyal ka? Kasaan mo mo't akwarta tigas gastusan? Kwarta ni Romina ang anak ta, ngam kasla kwartak mulangan tasyak met ti mga awir iti anak na nga imbati na. Ikan nakamot ni Romina iti swildom ang mga awir iti aputa. Ay nawaw, naskan aswilduan nak saan met amabalin a libre ti serbisyo. Yan, tigas ta ka panunutam. Agsagdeng ka man si ka, Greg. Dilaw metla amin ay. Tasyak ti masiksikuran iti tigas tangar aramidan. Nasurok makatawanan ti anak tayo abroad. Ngam kaslaawan pa'y mat urnong na. Ti panunutan tayo latan akit at least nakabayad tayo iti utang tayo. Kansaan tayo nga agrigrigat. Jak amukin ka. Tilaang mo't bagim ti pampanunutan. Itaalawas ti kasangay ni Jemima anya, Marimila. Wan, maray. Anya nga oras nga agluto tayo ngay. Aglutaw. Agluto iti pagsasangwan tayo ijay balayo Si kaki di mo maray. Saanin abasapol nga agluto tayo. Ay nawaw, di mo ibaga nga aramidin nyo man ang tikas iti inaramid yu iti napalabas at awag ang nagpakiter kayaw. Ada mo budget mi maray. Ay unay kan maray. Kasanungay ang makaurnong jay anak mo nga OFW no diyo ang muti agtipaid. Napigsapay mo ni Romina. Mabalin nga irin nyo na ti kontrata na no kaya na. Ipauit mo mananday ta akwarta kasinsin Romina? Un kasinsin. Ay nawaw. Tunggal agsweldo ta kat ipauit mo mat amin. Kasapulan da ka nung amin ti kwarta kasinsin. Saan adakas na tumulong ka iti pamilyam? Ngam ada kumamat limitasyon na kasinsin. Kasano nga rod ang makaurnong ka no kastalaang? Apaan nak ni nanang no saan ko nga itid ti kayat na. Sapay iso ti mga awir iti anak ko kasinsin. Kita akasinsin. Amangan no inton madamdama kat agawid ka iti Pilipinas nga awan pulos urnong mo. Laglagi pam, anasurok ang makatawan mo dito yan. Ay, kuha kasinsin. Saan adakas ti tumulong? Ngam importanteng ada limitasyon mo. Uray pamilyang pay dayta. No saan da ka amaawatan kat gumura da, ada kadakwada dayta. Anyat good news, Cedric. Pumdasan ti urnong ko, Romina. Anyat kayat mo asawan. At na talaga at trabaho. Nalpasan ti simple abalay ta. Kan at na budget ko para iti kalay sa nga arapaap ta. Pudno ka di, Cedric. Wen, iso nga gawid ka kuman. Ang awan pa'y maturnong ko. At damot urnong ko. Di mon irinyo ti kontratam. Ta siya kung ti makamu iti pamilya abuklen ta. Sigurado ka ka di? Wen, urayag ti panagawid mo Kailiw ka una yan. Okay, no kastati ko nam. Saan ko nga rudin nga irenyo ti kontrata? Narigat matlaang ngagpaiso ti trabaho dito Agkalay samot gayam da Cedric ken Romina. Ay nawaw, agkalay siya mga ibagbagang mariilay. Iso tinaibaga dagiti dadakkel ni Cedric kanya. Agberbirok dakit dia iti buryas atarak nenda kanaw. Apay asyaan ko nga amuti maipapan iti dayta abanag. Awan na dakdakamat ni Romina ken kaya. Awan maray. Amangan no nalipatan na laeng nga imbaga ken ka maray. Imposible mo ta. Kasarday ta, malipatan na kidan. Si kaki di mo. Napudot man ng ti ulong maray. Limod naman day ta plano dan. Talaga day di Romina. Natangkat ti ulo na. Makikalay siya ka maggaya man iti day di si Drake. Una nang, kasta ti plano ming aramiden no agawi na. Ay nawaw, agpanunot ka anak ko. Ay nawaw, apay ka di ayan nanang. Di ka agdaraso daw, sta mga no iti udi na kat panawan na kamula ang day di alalakay. Nakapangedeng ako nanang. Saan kun nga irenyo ti kontrata? Kasta ti insursuro ni Cedric kang ka? Sana, siyak ti nagdesisyon asaan kun nga irenyo ti kontrata. Narigat ti trabaho mi dito'y nanang. Wanangam sayang no panawam ti trabaho dita.
Kada kami mo't amang awir iti anak mo. Imbaga na lang nga agaway. Kasta mo't tanti ungot mo kan kuana. Una, tasaan nga agpampanunot da ang anak mo. Ni Romina, tisan nga agpampanunot, wano si ka nga inana. Ali kanunungag ti arami di anak mo. Tano mailawan tumanan. Makaamo kayo umatan nga agama. Nagsasaw ka, kasla inosente ka. Katno kayat mo nga agkasarda iti ex na nga irresponsable. Hustaon, agtalakan. Di mo kaya tadinggan ti bagbagak. Ngamen, amom apudnaw. No kayat ni Romina ti agawid kan makikalay sa kin Cedric. At damotin kan kuana dayta. Kasdela tangaruday. No para kanyak, maikarin ni Cedric para iti anak ta. Amok no anya ti adda iti panunot mo. Kwarta man ti makagapaw. Iso gumurgura ka iti anak ta. Nay, apa yun, Marimila? Di kamot makaisem dita. Kita ama di timud ko ita. Agsaludsud ka pa'y lang, Mike. Ay nawaw. Espesyal nga aldaw da Romina ken Cedric daytoy, Maray. Ay, unay aya. Adda parikot mau, Maray. Nagkado ti pampanunutat ita, Maray. Kwarta siguro manen anya, Maray. Ay, saan Ay na, Maray. Di kan aglibak tamam mo ka. Di mo kayat ama asawa ni Romina. Di mo kayat nga da kainagaw mo iti matmat gadan na. Husto akaday. Agnaid kami iti balay nga impatakder ti asawak, tatang. Wala. Awan mo't dakas dita anak kaw. Itugot yung ka diti ubeng. Wen, tatang. Okay lagin si Drake. Wen, tatang. Napagsaritaan min ti may papan iti day taabanag. Sakbayan nagkalay sa kami. Mala. Adda kada kayo dayta. Agpada kayo nga adda iti husto nga edad. Kabailan yaw dagdesisyon iti bukod yaw. Anya ba dahil ti pagsarsaritaan yung agaba? Agnaid da Romina iti balay nga imparamid ni si Drake. Bakit? Itugot yo ti apaw. Wen, ananang. Ay nawaw. Siyak tinangaw-awir kung kwa nakabayatan ti kaadam ije abroad. Sa ita, alaan niya, wakas ta. Apay akastat malagsasaw iti anak ta bakit? Gapaw, taado ti sakripisyo para iti dayta nga ubeng. Wan! Ngam agsusweldo kamat iday. Sikang agpaiso ti mga awir iti aputa. Ngam binulan mat nga day pawpawit ni Romina at ang danmaw. Kurangam pa'y day jay. Adda madlaw kukun ka, Marimila. Anya banan, Maray? Sipud na asawa ni Romina. Kat saan kamutin ang makaisem. Adda ka dirikrik na, Maray. Anya kumaitakang ka? Man nakibiyang kalaunay, Mike. Ay, di kagungat, Maray. Di mo urayan ang marurudak kang kakunanay. Si kake di mo, Maray. Sensitibo ka launay. Kasanaw, dagulitan nak, Mike. Relax ka di lang, Maray. Agsalsalud-sudak laang mag-iti kapipintasan ako, Maray. Adda good news ko, lakay. Anya dayta bakit? Positive, lakay. Agbalin kan nga ama. Ha? Kita akaman bakit? Adday tao. Ay na. Oh, agyaman na klaunay, Diyos ko. Matungpal mo't lang ang tarapahap kong agbalin nga ama. Kadwain nakto inton Lunes. Tagpa-check apa. Itugot ta ni Erin? Awan mo't kadwa na no agbati dito'y balay. Okay. Mangiruwarak nga ro iti kwarta inton malam. Tapno at nagastusan tayo. Italaang manin ang nagpasyar kayo iti apok Romina anak ko. Ni Cedric ngay. Adda trabaho na tatang. Siyak mo't busy Anyat pa ka kumikumam ita aya. Nagadong at tatang. Nakaumay kayo, Mike. Una nang, kailiw na kayo ti apoyo. Aguray ka. Dakkel mo't tentachan mo. Masikog ka? Una nang. Ay, nawaw. Nagpasikog ka dagos iti daydi asidray. Anya ko mati parikaut. Kat nagkalay sada nga rudan. Kaano laang idinagkasar kayaw? Anak ko, di mo latan ikaskaso ti inam. Talaga ang mati ti tabas ti dila na day tataw.
Uray makapasair, isawang nalatta. Bakit? Kasangay ita ni Nanang. Nakadamagam mo. Idi pa nga amok Anya tigatangan tayo para kin kwa na nga Saanin lakay? Ay nawo. Apayan bakit? Saan tayo amapan ije balay daya? Saanin? Amangan lumapantay jay kat addamanin makapasair ngay bagana. Anya? Kas jemot ni nanang. No adda mayawat akwarta ken kwa na. Apo, siyak ti paborito na nga anak. Ngem no awanin mayawat ko. Kas laak sa bali at tao iti imatang na. Anya? Naginanatay latan. Makaamuda mo tin ay jay. Mariknak akagura nak ni nanang. Iso asyakon ti agadyas. Kasangay ko ita, ngam di da mo mapanunot ti agpasyar dito'y balay. Nasakit lakit di tirik na ti anak mo king ka. Ay nawaw, ay nga ti pagsakitan tinakam da di arumina, kat pudnumot ti bagbagak. Idadda kwarta na. Apaw, nakasingsingpit ka kanumay, kinkwana. Maiparbang nga raw, da saan da nga umay iti espesyal nga aldaw kaw. May mayat matlaang, no saan lang nga umay. Saan ka day? Agim mura ka iti anak ta, idi saan anapasamak ti kayat mo. Kasta pa'y laang ba't ti bagam? Una, tanudad dumakit awan matlaang sirsirbi tayo amor-ornong. Anya? Pag nakmam na ito yan, bakit? Inton sumarunong amin, panunutin mo ti pagsayaatan ti anak mo. Saan ang mabalin asikat ag desisyon para katakwada? Siya nga ro ti inada. Wen, sikat ti inada. Ngam saan akayat asawon dayta, asikamot ti masursurot. At dadan iti husto nga edad. No anya ti desisyon da iti biyagda. Isaw ti masurot. Ay nawaw! Kas naganak, suportaran tayo kumati desisyon dagiti anak tayo. Nang runa no para met iti pagsayaatan da. Saan tayo kumaida nga upayan? Saan tayo nga ipilit ti kayat tayo? Iti kasta, kat saan amaya dayo ti riknada kada tayo adadakkel da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.